tailo utangata Whapea lo ainga O inui le sua malie O ana whaamanuianga A o tupu tupu ae Pea lo uolanga Sa o whaatawemu Ilana whaolatanga Aina ua pupula O
E le soa whamanmano o le tātou leo Yesu Kiriso o te whātano whantuai le tātou tunu o le netai au fau. Whaftai le tua lana tausinga malana leo leonga ua tātou au lia le tai au le aso lua o le aso se fulu o mati lua afi lua se fulu maleono. O le au nanga ma le tautua le nei le si ufofonga o le laungua. Ai alo mai loa o le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei le talaia tātou whaasara launga te ia le sunga le whaafengainga Reverend te whaapepele tai tu ave o le Valley Church of the Nazarene i Wainui o Mata. Ia usi mai loa le whaafonga. Ia, malei fua mai ai, whanunga le lei Sāmoa le tunu peli. Aftai le tua o tātou lia fōi le nei e se fōu. Aftai a te e le malosi ma le o le fōu whatalo whawatoa atui. I le suna ia tu fōi mali. Au whai ngā luenga, a le se ufonga le lau moa. Ia e mai se fōi o le au whaafonga le nei tae au po whea lava o e maua mai ai le nei whaasana launga. Malo soi fua manuia patalo fatui tua famano malo tato o li faola ya te vala watu male hanga maulalo o maia la tato tapo ya tu ile tua ile neita ya e fasanga e o mata I maunga e o maia I lo sosoani o lo sosoani mai le lilia o lena faile langi a toa ma le lalulangi. Te o tātou te talo. Anganga pa I aelo mātou soani sili. O mātou whanauna watu whatasi ma le au whaafonga I nei tae au. Te I fia maia, te I taito alua ina le tāpua inga a whainei. Ina ia o mātou tāpua iai ia te oi le nganga ma le whaamaoni lava. Ma ia mawalunga ai souvi inga. Ona o Yesu le li mal faola. Amene, amene. Leo tatou vi atu I le tua I le pese ua saunia. Whaitawina o le tuspa ia mo I tātou le tae au o le a maua se tus whaitau mo I tātou mai le whenga ina fau. Le vanglia Yesu Kiriso na tus fia e luka
Aolona matau po sepulma lima. O le au faitauina na o sina vaenga o le mata upu lea. Mai le fai upu e lua sepulu. Te ia whaapau le fai upu e lua sepulu ma le wha. Luka inona mata upu e sepulu ma le lima. Faitauina le fai upu e lua sepulu. Te ia whaapau mai le fai upu e lua sepulu ma le wha. A whama mai o nisi nei o vaenga o a fionga pa ia lo tātou wali. Ona tūla ile o ia wa alu i lona tamā. Wa iloa mama o atu foi o ia e lona tamā. Ona muti vale lea o lona lofa. Ua mamo e atu o ia. Ua fusi ia te ia. Masongi atu ia te ia. A ua fai mai lea tali ia te ia. Lou tamai. Ua hoa ngasala i le o le langi. A toa mau luma. Wa ule toia o ngā ona ta ua o loua tali. A ua fai atu le tamā i ana au auna. Au mai ia le ofu tātapu vai e au pito le leima wha ofu ia te ia. Ma ia tuu se mama i lona lima. Ma wha se i ona vai. Au mai ia foi le tamai povi peti ma fasi tātou te ai ma oli oli. A wā o loo watali ile nei. Na oti, o toi ola mai. Na leilo foi, o ia, a ua maua. O na lātou oli ai lea. Ia, tau na ia. A malmala mātili. E lea nganga pa ia o lea tua ia. Ana fionga ua whaitau wina sina vaenga mo i tātou. Ile nei tai au. Ai, o le a tātou mawau whau le nei tai au. O anau sina vaenga o le matau. Le sa whaitau wina. Ai, o le mwhaiona a fia le matau po atoa i se sa malosi mo i tātou le nei tai au. A o tātou ia i pēa i le winga o le alofa o le atua o lo tātou. Ia i le vai tau le nei o le sauni ni atu. Mo le whamanatu ina o na puapua ngā ma lona maliu ti ngā i lunga o le sa tauro. E tolu ia tala whaafata o tole o lo iai tutonu o le mata upu le sfulma lima o se mata upu foi o le tuspa ia ua masani ai le tātou whaitau a mese a tangata whaitau tuspa ia. O whata o tō mai e tolu e fōringa mai. O le au te lenga, o loo a fi ai tutonu. Ia le ata o le alofa sa ili mai o le atua e le aisona tua oi. E mai le tala whaafata o tō mua. O le tangata o tō e ana mā moe se lau. A whai e le iloan mā moe tas. E le tu ua e ia le iwa spuru iwa. Ma moe le vau, ai alu masa ili le tasi le ma moe wale iloa. Se ia maua, a maua. O whaafuata ma le oli a o foi ilo na a inga. Whaapoto ai ana uo mai tua oi, a ia. O whai atu ia te ilatou. Ia tātou oli ia a ua o maua la o ma moe na le iloa. O le ma moe tasi na le iloa. O le ata o le tangata ngasala. E ui a ina toa tasi. Aina whaalu ai le taimi o le atua. Na tuua e le atua maa moe iwa sifun ma le iwa. Awa o loo saunga le mu le lei. O le ata o tangata o loo i tutonu o le wha o le tanga. E le aise ngā luenga i toi whaia i ai peita. Le tangata angasala e toa tasi. Nasa vali a le atua i suke. Ia maua. E le ngata ua maua. A ua whaafuata ma ave. Ua ave ese ma le mea na se ai. Ua ave ilona a inga. Ua o ilona a inga. Ona whaapoto leo o ana uo. Ma e lātou te tua oi. Ma ua lātou fia whaatas. O le ata le na. O le ato atoa o le alofa sa ili mai o le atua. Ia i tātou o tangata ngasala. O le ato atoa o le whaaolitanga na whaia i le atua. E ala i ai Jesu Keriso. E le ngata
e whaasaulotoina ai tangata ngasala ma ina ua Sāmoa. Ai toe a watu lawa fo i le atua le tangata le nā ma ave lava i lona a inga i le langi. Pai mai Yesu, o te whai atu ia te autou, e whapena na tele o le oli le langi i le tangata ngasala e toa tasi e Sāmoa. O le tala whawhata autolo na lua, whai mai Yesu, o le whawhine e ana tupe se fulu. A whai ele i loa le tupe e tasi, ele tutu ea se afi, ma tafi le fale, ma matuasa ili ai se ia maua, a maua. O whaapoto ai ana uo, ma e la tau te tua oi, whai atu, i tātou oli ia a wā o maua, lau tupe na le i loa. O le ata lava lea e tasi. Le ata lava lea e tasi pe i ona tangia i le urua i whata otu. Le ata o le tā ua i le atua o le tangata ngasala. Ai mai ua tutu e le whawhine le afi o tafi le fale ma matua sa ili i le tupe na le iloa. E whape nā le nau o le atua ina ia to e maua atu i ona ao le tangata ngasala ua le iloa. O lea lava le pongi sa o tutonu o le fale na le iloa i le tupe. Le pefua ma le ota o tā o le floa po le sima o le fale. O whainga tā ai ona i loa po o whea tonu. Le mea o lo taati ai le tupe peitai. Na tutu loa le whawhine le ati. Na matuale ai se mea i toi lilo i tutonu o le fale. O le ata o le malama lama o le atua. E le mawhai ona lilo ai se mea tasi. O le ngata ile nā a ua tafi mama e le whawhine le floa o le fale ma. Ua i lava. Ina ali i folo i lunga le tupe na le iloa. E whape na tātou. A o tātou tanu mia i le pefu ma le ota o tā o le lololaki. Tā o tātou lilo fia i le angasala. Na o tātou le iloloa ai peitai. A tau te whawhitai i le atua i le ato atoa o lana wha o le tanga. Ua ia tafi ma e se ina ai. O tātou whale tonu. Angasala umang. Na whai ma pāpu puni i le vāo i tātou ma le atua. O le ngatala i le nā. A o le ato atoa lava le nā. O le wha o le tanga le atua. Ina ua o na o tātou talia i o tātou loto. Ma o tātou ola i se i o lava i le aso tātou te fia whatasi e ma le atua i le ola i whaavavau. Se lofa ina a tele. O le tala whaafata oto muli la. O le tala i le wiki whamamau oa. Ia po le wiki na fili le iloa. Ia po le atali i foi. Na fili a ia e alu e le iloa. O le whata oto muli la lea. Ua mawhai ona a vea whaapea o le fatu la lea o lea o onga Yesu. I le mata upule spuma le lima o tusi o luka. Se o tātou awa aila i le tūlanga o le atali i le titi o ia lea na fili a luese malona a inga. Na whātonga i lona tamā mo lana vai ngā oa. E le tau fia le tamā le mea na mana o ilona atali i le titi. O le ngata ina maua lana vai ngā mai lona tamā. Ia awa alu ese loa malolato a inga ua alu i se atu nuu ma mao lava. Ua wha alu ia na tupe i mea e wha amalia i lona tuina lau. Ua ola i se o langa so ona whai. Ua le fefe whaile anga sala. O le aise toi manatu i lona a inga. Ma lona tamā i le taimile o le tele o na tupe. Ua ola pe o le ola a le malu sa i tūlou. E le aise wha moe. O le ata lea. O le matua ma mao ese. O le alu na alu ese aile atali. Ma lona a inga ai maise. O lona atua. Ua le ngata ina ma mao ma lona atua. A o le ma mao fo i le nā. O le leanga ua o i ailo na o langa. Ma ua pule aile anga sala. Na iu ina matua uma atu ana tupe. Tupe uma sai a te ia ua ua maea. Ai se tau ilo fo i maleonge tele o le nuu sa
ta whao ai pe o le nuu fo sa taa le atali. Ma ua o i le tūlanga o le matua mativa masai sai se tūlou le whaafonga. Wa so solana uo a o lātou te taa whaatasi. A ua a mata loa na o le tūlanga o le whaanuma ina. Ai i le tele o le tamau a inga sa i nei atali. Sa mau oa sa milionea. O whea nei o iai. O leo wa iu ina nofo le whanganga pua. O whia ai i mea ai a pua. Ua tūlafo ina. Sa matua lilo i le atali i le nei o le a o mai se taimi whape nei i a te ia peitai. O le i tūta ua i le atali i le nei. O lona i loa o na whaamaulalo ma i oe i o na whale tonu. Wa ia langona le leanga o le olanga na o lai ina ua whaalongo atu o le aoti i le fia ai. Kato ato i mana tua ai ina alo na ta mamalo na ai. Ina ua tu ua na o ia i le whanganga pua ua tupu i le loto o le atali. Le langona o le salamo moni ma ua fili nei e toi fo'i i lona tamaha. Wa lewa o na fatu ma fatu langa manatu o le atali i e fatu tau i le tūlanga o lona fo'i atu i lona tamaha. O ina e loa ai. O le sile nai tūta ua i le atali. O lona i loa le lei o le ese o lona tūlanga i le taimi lea ua fili ai o le ato e fo'i i lona ainga. Fai mai upo o le atali. O le au tūla i maalu i lo tamaha. O te whai atu i ate i lo tamaha. Wa ua ngasala i le o le langi. Atoa mauruma. O le au nao. O na toe ta ua o sou atali. A ia vea o se tasi o no. O langona mamanatu e ta umai ai le moni o le lotu salamo. E le isi mea sili o na fia ai le atua. Na i lo le tangata ngasala ua i oe i o na mātanga. Masala moa. Masa uni e fo i lo na atua. Wa le wau na o i luma o le atua le nganga o le lotu salamo o le atali ile nei sila fo. E mai ele i tai o na o atu te atali i lo latou ai. A ua lewa o na ilo mamao mai e lo na tamang. O na muti vale leo lo na alofa fai mai ua momoe. E whaafeilua i a te ia. Ua fusi, makisi, ua matua ngalo i le tamang. Le anga uma o lo na atali. Ma le tele o latou me tō tino ua uma o na ia wha mai mauina. I le lalo langi. Wa maa ngalo ma ua ufi mea uma i le alofa. O le ata o le alofa atoa o le atua. Le alofa o le atua na te leto e mana tua ai a tātou whale tonu. O tātou le anga ma o tātou whale tonu. Po le a lava le mamao na o tātou o ese ai ma le atua. Le loloto o le anga sala na o tātou lo pala. O le taimi lava tātou te sala mō haima fo i atu i a te ia. E leto e whaatali le atua. A ua tū i lunga. Ma mo e mai. E whaafeilo i a te oe maa. Pele o le te au whaale nganga e a lea mo i tātou i le nei tāia. E o tātou maua. Le alofa o le atua pei o na. Haalia ia Yesu ke riso. Na matua la ngona e le atali, na le ilo ale tūlanga ese o le alofa o lona tamā. Ina ua ia toe fo i mai i lona ainga. E tele mea na toe wha alu o le tamā. E wha ilonga aile toe fo i manuia mai o lona atali i le ainga. E ele i atu le whato e senga a le atali. Ai wha lava lona tamā. O wha tonu ana au na wha opu lona atali. Ile ofu tata puwai au pito le lei tu use mama i lona lima. Pa see i see vai. Ma fasi se tama i povi. La tau te a aima oli wha atasi ai. A wā o lo ua ta lile nei na oti. A ua toe ola mai. Na lei loa fui. A ua toe maua. E tūlanga ese a le alofa o le atua mo i tātou. E tutusa tangata uma.
I lona fina ngalo. E ui lawa fo i o le tātou te I loa I le whata o tole ese o le whati o le urumatua. Ai o lo ta ua I le tala. Na sa vali I ailona ta mai fafo. I le mea na sa utu ai na uaita. Ai na sa vali I ailona ta ma. Le ata le nao le moni o le alofa sa ili mai. O le atua mo oe maa. Le tangata anga sala. Ia o le fe au le nā. O le toi wha manatu le nā. A le tala le lei mo I tātou le nei taia. Manuia ngā luenga ma fe au le nei asu. Amen. Tātou wha ai u ili te talo. Paftai tele ta mai lo walofa. Pafetai I le nei aso fou a e toi. Au mai a fo I mo I mātou ta ma. Paftai le ola ma le mālos fou. Paftai I au wha manuianga e au wala I se ese mai mo I mātou I le aso ma le aso. Paftai ua ala usu atu fo I o tangata I le nei tae au. Te ngai mo fe au mga aluenga. Ia e mai se fo I o whanau ia o onu. Maso se mea lava ua anga I ai o tangata I le nei aso tama. Ia mātou te talo whātas alofa maia. Te ia e whamanuia I mātou le nei aso I mea uma o le awhea ngai mai mātou. Mātou talo ia I fo I lau whamanuianga I ta māmati nā mātutua o lo whaia le whaiva o le tap wai. Mata talo mo I mātou tama. Ia lau whamanuianga I le leitio whasalalau le lātou Maluenga whai pēr ia e maise o I lātou umalava o lo whea ngaima. Maluenga I le tautua ina o tangata tama. Ia iai lau whamanuianga whapitoa ia I lātou. Ata si mai le nei aso tama tu ina atu lo mātou wona I o wa au. La vea ina I mātou manatua foi. Le tūlanga o le vevesi o lo iai le lalolangi I le nei mai tau tama. Maise o nā atu nuu o lo whea ngai pēr ma taua. Ma whe vai a inga tama wha more mole. Mātou manatua I la mātou tatalo ni nei tae au. Manatua whapitoa I sa wā enu tama. Ia I lau pui ngā whapitoa I o tangata tama. Maise le lau tele o le lalolangi ia I lau whamanu yanga ma lau lawe a inga. Alofa mai I le nei aso tama tātou tū pō ma lau o fio. Manuia ai o mātou whaiva. Tu mau mai alo a nganga pa ia I luna o lau whanau whatua tua. Mātou uma a maise o le lalolangi atoa. Nei se ia o I le whavavau lava. Amen. Amen. O le nau whawhonga le tunu I le tātou saununga loto le nei tae au na taita ia lea le sunga I le whawhengainga Reverend Whapepele taitu ave o le Valley Church of the Nazarene I waino I o mata. E momoli atu le nganga o le whawhtaitere me le whamalo, whawhtaita pena mo le nei tae au le tātou saununga loto I lau sunga, whamenuia atu le atua ia I fuafuanga o le malavasinga o le nei aso whawhtai lava. Lua sifuru ma le 5 minute u te alfitu a mai al pese falenganga ma le pese al Hallelujah Singers e ona fa fonga le nei pese falenganga u se e tu lole o tātou proclame le ata o le tāiao tā lofa lava.
Talo Falava o Fupulea Helen mo nanu tupai o le Signature Choir. Whaafonga mai pea i le sifufonga o le laumua. Iana por kalame ese ma pespesenga su i whewhiloi. Sāmoa Capital Radio. Siufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foaile. Ata o le taia. Tato por kalame o le ata o le tai au le nei uto e amtalia he pe ona mana ro mai fasa longa le aso nafi ma lor so ifo manuia le tunu. Good morning Talo Falava o le au nanga ma le tautua matale le si fongo le mo ia o mai o le nei tai au aftai le tu e na tau singa malana le leonga le utato matua so ngai fa fenga ia le malo so le tunu mana i fa nau ia e foi na ia inga o family ni pepe fo le nei aso ia wa popo le numela i si o ainga malor so ifua malor fola muia o le si fonga ne lo mua lo watu an fasa longa i porirua i Wellington ia mo le si fie la to le tai mo le o mai mo fa fonga le tatu tautua ia o le urua i tautua Polensia po le urua i tautua Pasifika le nei me tauri tio i tono ni usila na fa vaina to i le tausanga tasiva i valua ia le nei e le tatu li tio Sāmoa Capital Radio po si fonga le lo mua ia le nei utatu to filo ni ta fo e o tu fatalo fa fenga fa tua na tamam tina ma tu to no ainga mo to lo to si u to fa pe fa mai ia o le lautele o le tunu inga luenga ese ma fuanga ta penanga nei fa nau a lo lava fa malo losi
ia o nei whanau ia onga nei aso manuia tele a onga o tau tamaiti tāpua ia pēle tunu o loutou o whaiva ia o onga o nei vai tau. Ua tau te whalongonongo fua I tala lisi vai ngana whamei le ao ngā ia le poto au ina o tau ea o au. Na yanga le leile tua ia te utou mwhamanuia fua il poto ia te utou ia utou maua ia o no utou wawa I leile li mwhaaloalo na utou matua. Ia le nei tai au, whatalo whatu nei tātou wompa anga o lo mafuta mai lungo le tātou Facebook mo le YouTube. O lo mau mai tautua lungo le tātou website o le www.samoacapitalradio.co.nz. Ia mo le tātou ala leo le tātou frequency o le tasi ono tesi mo le tasi whamo. Ia mo oilo I leo Facebook, mana I welu tango share mwha so atu le tātou tautua ina ia maua le tātou tunu e leo maua le tātou au nanga. Patalo fatu ia te sia ma lo fa malosi le sunga live maduia ngalunga leso Ellen sunga ya nuu ya maduia tele tai au fa wina ulalia ya lofutele atu pali usi utua sunga ya tiu ya lofutele atu programe fa tai mafuta mai la tatu wolulo re minuto fa fonga le tatu tala le tau fa mlionga wa soifua swingo le tupe tala mena tupu la langi ya so tatu yai ta lofalava to luas frima minuto na tale o le valu tau tua le nei siu fonga le lau mua. O le ula fala, pese le siu fonga le lau mua.
Atalo fatu nei te mi semel fan fonga le tatu talo le tau pe on fai lo mai lo fisa le vai tau le aso nei langi le lei le tau pe on fai lo mai fa penale aso atai ao male aso toffi o le aso farai le valo ia ina i timu le aso na i le vai aso nei langi le lei le tau ka peti mana ua tu fa nui mutara naki langi le lei le tau le so fa pena maupro tau po Wairarapa Hawke's Bay fe suisu ia i wingo le tau pe on fai lo mai o le malulu o le ea i tu malone i amata mai le fitu fa solo i lunga sefulu ma le fa o le ea mawhanwhana o ia i le sefulu ma le valu fa solo atu i lunga lua sefulu ma le tolu au ki lani le soe langi le lei le tau e peno whai lo mai o le moto i saute e ma tele ina langi le lei le tau i le moto i saute o le malulu o le ea o lo ia le moto i saute fa mawina fitu anga i lunga sefulu ea mawhanwhana sefulu ma le ono fa solo i lunga lua sefulu o leo te lengo le tunu nei aso e matene ina langi le lei le tele o vaenga o le tunu. Ma nei e tele i e ftau le lei malatou e ngā lui fafo i e merisi whaini ngā luenga i le nei aso. O pia e whaiti ti lia luis furu valu furu e vela lu furu ono le e mawhana whana. O le angoto ifo le lai le so Wellington e to e valu minute le valu na nei le fiafi e oso e le latai aos furu tasi minute te el fitu na nei le fiafi. O le fuole e manulu fa mawina i Wellington manu utua oi ia se te fasa o tual vanga le ngoto ifo le la na nei le fiafi i le toi valu minute le valu na nei le fiafi e oso a e le la tai au se furu tasi minute te el fitu i le tai au a tai au fuole e manulu i Wellington manu utua oi a mata mai le valu fa solo i lunga sefulu ma le fitu e a mawhanawhana o iai i le sefulu ma le fitu anga i lunga le lua sefulu ma le faa Wellington mauna nu tua oi. O le tala o le tai mo la toi whanga o tala nei aso, Wellington e sua le tai, Wellington e nei le te ala i titi o le se furu ma le tasi, pe le tai Wellington e lua se furu vale minute te ele lima le fiafi to e sua le tai, to e se furu iwa minute i le se furu ma le lua i le au auli. O le tala o le tai mo poli lua, pe le tai le afo le valu le tai au nei, sua le tai poli lua to e iwa minute le tolu i le fiafi, ona toi pele o le tai le toi ono minute le iwa nana i le fiafi. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le si le fia le tatu o tunu. Mo la tau e lafo la tau tupe le nei taimi. Pe a whai le mo le tai se lau di masifuru le vanga lai sa mo le poroke. O yo le me alofa le malo. E whai o le tonu. Tasi tala ni usila maua lau tupe Australia e valu lua sene. Tupe Amerika e lima sifuru ma le valu sene. Tupe Fiti tala alua lima sene. O le tala Sāmoa o tala lima lua sene i le aso nei. Ia ma le pā anga tonga tasi tesi ma le lua iwa le pā anga tonga i le so. Tasi tala ni usila, maua lau tupe Sāmoa, tala lima sifuru ma le lua sene i le aso nei. Ia mahalo na vale anga le rei tani tuatu ainga. O le avanau whamiri anga wa soifua mo o ena soifua i le so, whatalo whatu i Porokalame whamiri uia lo was whanau. Na mahalo le folau manuia, tati tonu, ia salu i tauina le fōlaunga le natau sanga o marani tau sanga ia le wauria le lofa maranga le leo le tua. O le tato emaili lava na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia o le tusi whaitau le solo mau le tusi le apostolo Peteru. Ia lo tato lo Peteru o le so o Yesu. Na whiwai maleli. Mua le Peteru le tolu whai upo iwa. Mua le Peteru le tolu whai upo iwa. Aua le tau iatu le leanga i le leanga. O leanga tele mai i leanga tele atu. Ai au tau whaamanui atu ina i au tau iloa mea le lei. O le mea le nei na vala awina i au tau. Ia maua i au tau le manuia. Ia, mana i e te le fwai tau le nei aso. Aua le tau iatu le leanga i le leanga. Po leanga tele mai i leanga tele atu. Ai au tau whaamanui atu ina ua iloa o le mea le nei ina vala awina i au tau ina ia maua e au tau le manuia. O le se senga neo a onga tatu ali ima o onga ali si au vahanga. Sa leanga mai anga le lei atu iai. Manuia lo wasa i fua i o le pesel nei e whamanuia i au tau was whanau. Fa
atu o alofa anga ma whaamanuia. Happy birthday to you all, ia manuia. No asa whanau nei, wa e au ni. Tato whaafetai, o lea tua lava ia ia. Lea tua e whaafetai, loa lofa winga se. Wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai, ngalo a sosoi fu. So to e fa po ola fia fia na to wale ngata ilo wa sofana le nei wa ulia mali fa amanu ria ne tu ilo wa sofana. So se te le alofa anga mo ole e le umayo ai na pele le tu ai fa afetai lo alofa winga se kwa e foa i mai ai nei a so te alofa anga lo Ia tala falava smil fa fonga o tala mena tupula langi nei aso tatu o le asefulu o mati. O le aso nei tu sanga e tasi valu tasi na ave ai mali e tola pepa matupu o Sāmoa i lalo o le whamalmalunga malo e tolu petania si a mani ma Amerika. O le sol tu sanga e tasi iwa tolu o na toi fo i mai ai New Zealand ia le minsta al buibuinga le malo New Zealand o John Cope ia mai e whailoa tuai i le whono lana whai e Sāmoa ma le administrator o New Zealand Sāmoa o Colonel Stephen Allen ia mataitai o le mau ia saulo i nei le minista o le puipuinga New Zealand whai aloa lana wholesanga manana li poti le kapeneta mai whapeai o le maula i Sāmoa po le mau movement e ilo ni tantonunga o lo whaatontonu atu e le malo Amerika i tono tuila e fo lon tantonunga o le avea o se pawa malosi po se malosi anga e la lon tantonunga i le taunto avea se military New Zealand Sāmoa ai tauna o tangata whai pesinisi ma maola la tova ai o le sol tu sanga e tasi iwa tasi na o ese mai ai tu sa ma le lima se lau fast food wafe fita le malo Amerika mai tonu o le vai whangaloa i Peresia ina ua mai a le taua na whai ai le ta o Kalfua o se fulo mati le tausanga te siiva o le tasi o tangata le sua whai a Manase Jesse Sapolu na whanau i toa mua i le aso nei tausanga te siiva o le tasi o le mātua le whai au Reverend Paa Niu Sapolu o Vaiala ia ma lila Manase o Rufirufi tamalea tau ua tele lakpi wha Amerika
O le haso le nei te usanga te siva whaavalu, te fo i atu iai, na suia ai a penente te unga le whaavai o le malo Sāmoa, po le Sāmoa Amendment Act of 1947. O le swinga lena iai, ia le sata ua ai, o le administrator le tangata New Zealand le ta ia lan whainga malo Sāmoa. O na suila ia i le Principal Executive Officer, ia na suila i le aso nei te usanga te siva whaavalu, i le High Commissioner, le lavala o adu te nei. O le aso fo nei, i le tausanga e te siva fast fulu na whanau ul tangata leo Jack Norris, ta mawhai ati whanga le fie lava tangata Sāmoa nata. O tausanga te siva lima fitu, i le aso fulu fo i mati, na whanau ul tangata leo Osama Bin Laden. Ia leo tatou iloa, ia ua maliu ni tangata. O le tausanga lua whamartasi, ia i le aso fulu, o mati, na usfaia i le Taliban, tonu o se nuu o Afghanistan, malato ta lepe alo whaatusa, te le lava o te tonunga puta, whaatusa ia e o atu lava 5 mita le umi, ia matua ma lepe lalo usfainga Taliban, whaano noa i tangata puta. Tala ia to e maul whapoponga te masani whaftai lava.
Ia, nau whelelei atu nei manuiti nei mamoli atu lo whaanga o tiufonga le no mua ia te oelo e mai mua mai mwhawhonga mai ni tae au. Good morning ta lofa lava. Whatara whatu ia ngaluafi ia mahalo whawhitai. Ia mese fwere sunga liuro ia li ia jing. Sunga Evelyn Masua. Ia e kama oe mahalo lava le whatasi mai. Ia utiri lopo le te Sāmoa lava le nei taimi. Ia lo whtera atu ia ta ape mafua masiona tu alo mafuta mai loa hat. Whawhitai. Ya o nisi o atana te mai mome iai, ya o le vainga na le maketi fau le la te tala staimi la ta mai o le nei masina, ya po le masina fau mai a ta pena. Ya pe o le na sua el palpala le taimina o ili paya inga Jacinta ma le vainga, leipa. Ya le la ua tula i meus fale matanga o fie tele nei taimi, ya o la ua faa fau fo i fale fata le pasi. Te manatu o le atu mutumu le vainga le atunu, ya. I le taimi te tala i ma faa ngā hai. Le minuto le whawhonga le tātu telefou, le ni tai au, whatara whatu ma whamanui atu le amatanga le ias fau le atunu. Ia le mata alia lava i mea umana wa tātu te iai le ni taimi. So se mea lava i ia wha lawe lawe. Ia manui le tai au, Jerome whaana na Gray, o le pese i leo langa o Sāmoa, 5 minuto lo toe o le tālea o le itula e vale. O Sāmoa, te mana ia te le lava. Soifua mai o tangata Pangaro mana ia Ai mai sele mamaru
E le whaalo le tele o te toi whaatalo whaatua ilo tātua tanu o le nei fo i whaopoponga, o nisi o tala i meo lo te tupu lo tātua tanu i Sāmoa, o se mai le whaafonga. Wa iei se fuafanga whaata oto le kāpeneta i se teimi le lumanai, o le a whaatu ma o te lolmatanga luenga o whainga whaiva, e se mai lulmatanga luenga o whaatu anga lo wa lua le teimi le nei, e ati na e mwhaalau tele ana ia lava poro kalame, mo le manuia lau tele o le atunu, e meise ia whaalau tele fo il tūlanga o le pui ngō le ngā te whale o le tātu o tenu. O le te tāla loa e ina o sea o ongo le ngā o sina leo mea tau lima, ma isi o loa mai lea tingi o le adi ao, na whae loa le whiaunga le sui ministan tanga rengo whaato angam whainga whaiva, o le tā ua o le polo kalambele nei vaenga i tolu, e le ngata o le maua le whongtau mawha, o se le ni maua mai awala ese le ngata i whale, ai o le wha le lea atili e foi o le sio manga wha le ngata i whale o le atanu. O le malo Britania whaata se me le wha la putonga o le sio manga wha vau malo. O lo ta imua le polo kalamele nei, le ua lato whaatupe ina i a masine whaatino ile nei ngā ruenga, e tafi e sea ile pa o malolo i tua mai o le atingi o le ani ao, ai wha ai loa mai le tūlanga i ila ma le mātango fio le atingi o lo i te tonu, le ua ngao sia e nei le telo mea tau lima, mai o se porkalame o le atu i nātu i a fio anga o filifilia o lo whaatasia i le o ongare nei, ma ua tua lalo e fo i le fionga le sui minister mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva i ofisa o fonu whaavai o iei tu malo. Ina ia fiso swani e whaatupe ia ati nae, ma whaalau tele atu le tomai nisio nuu o le tu malo, e ati nae ati le tupe maua, e le ngato a inga te itasi, ai whapena foi i mea whai le nuu. O loo ngaru lua nei le matanga luenga, ma le tātou malo. Sau se taimi whaai lo foi lo tātou atunu. Se taimi o le a whai e se whaai unga le kapeneta, ina ia tūma oti le tātou vaenga o le whainga whaiwa. O winga ala e o na tūma oti. Ina ia whaalau tele le au aunanga le tātou vaenga o le whainga whaiwa. O leo le tātou whaala potonga. O le e o tātou pāanga fisosoani mai. Ia pa lava le Sāmoa le ulu le whau. Ina ia mawhai. O na o tātou mālamalama le lei. I le tāua, o sami, o alo, o ia, o whingota, ma tūranga o mawhapena. E le o nā mane la ina le tūranga ua iai tau o ia. Ua le tue telefo ina whingota o whapea o maua i le atunu. E tua e le atunu u whonga tau mawha. Tūranga le tāua ai. Lo tātou mawhau ma mawha. I le whātāua ina o puna o lo o tātou tua iai i le ngatai whale ma tūranga whapena. E wha i asa ua langona whātau waana oa. O le mānia ia e whaisa tātou waso whaamanatu o le tātou ngatai whale. Ka tātou coastal resources ma kako fisheries resources. Ina ia mawhai ona awese whe au tāua i lo tātou atunu. Na ia tātou maanga whangafa le lei le tāua o ia puna oa nā lai ona whai e le tua. Le fionga le minister la lango mtanga luenga o whaato anga mwhainga whaiva, le fionga ai o lupo te amisa toni ai o lupo. O le so le ato e usui e le fono usu o le pālemene, e whaatara noa i nei nisi o mata aupo a tā pena i eire kāpeneta ma le whinga malo. Mai o le so foi, o le a whaatau tō i nā isui e tō lua, na manu malo mai whinga pālota la iti, o le tu malo sa whata numero momoa, ma vaisingano numero lua. Ai le whaanga solongo foi o le pālemene le neiva yaso, o le a whaeilo e foi ma se wha māwaenga se tasio sui whai pule, na ofi mai i le whinga pālota tele le atunu i le pālemene, i lalo le tanga vai le vang wha upo whai le HRPP, ona wa ye le finangalo le fionga le fai pule o le tu malo vai mongo numero tolu, o le a wha se e atu lo na sa e tautuaina, malangulango le vang wha upo whai o lo tu la e le foi le teimile nei le malo, mai e au foi o na toe foi wha amalieina i a e ingol tu la fono whainga pālota, o le toe whai lea o le whainga pālota lai titi.
Ua whamalosi atu le whionga le teitai o le atunuu mai le whailua inga ma le utustana le vea so o mawai, mō tangata Sāmoa o maolo au mau i atunuu o lo a fia le taua le teimile nei, e pei o tūpai ma apitapi, e na ia tautua nā e wha ai tete ma ia saonga le mūre soifua, i mea o lo au mau mananu whai. Mai ono ave foi fa malu si au nei tatu tangata umalai tu tino mo nga na lo langi la i fa tete. Al tu langa la vai mo le fa mo Amerika ia ele ia tatu ta longa tama tele. Pa wale o tatu pa va intu langa tatu te fa tete ai le foi na saule ta la pensini na nei pa u maltiso pa u le suau le pensini te pa u markarsin ya tarsia ya alwar sa le ainga sa pa u na ina e tau o a para sil swa pa u atunga lunga lo ye le taitai o le atunuu i le tau o lo tawina nei sa sa e tu tonu o a fianga o le a fiai lo tatu atunuu i ngā runga muli mai e faisi ma le ale on tau polo tupu in the Middle East na to si fia Amerika i o Amerika to fa fonga foi la upu muli la blaunga o le te talo sa mo President Trump. That's all we can do. Ai o le la sanga la wala la i Amerika e le se la sanga faingo fie tato te re lo foi po la tali mai Iran e mele alu pa wal mele o te ta pena o temile nei o le afianga mo tato o mele tupu o te loa i ngalu suau o loa wina mai fafo fe malanga inga ma le fewai na wa tolu malanga nei na cancel tolu malanga mtanga lengo le malo na cancel ana nei ona lea nga i tu pai manu ulai afia lau cancel o le pui ngala le na tau foi il teitai o le atunuu o le alava le tūlanga i le omi pe pupu o le tauolo tauina nei o le aiai lava afianga o atu motu po atunuu la hito le Pasifika e tūlanga tau le tamau ainga. O lo ua wha au wau lava le tuwhaina o le taise lau 50 tā la le o lo ngafa nei maofisa o fonu wha avai ei tūmalo te tasi le atunuu. O le aso ana nafi na mōni mawina e fwoi au telefou, le tūlanga saonga le mō, ma le whatūlanga ina le leo le tuwhaina o iese le nia nisi o tūmalo, e au fia i le vai mangunu me wha, e se mai i nisi o tūmalo, sa iei ni ve singa sa tūlai mai ai, ono le tūlanga le tau whao a avanoa, ma tau tū le mō le tala ina o iese leni. Ai o watu inatu le whaamsinonga le tāro sanga a le vang whao pufai le chapipi, e tau fia le tu mawai le amataino ngā ruenga ofiso fonu whaavae. Sa ia mai e le iloiloina o le lātu tālo sanga watu inatu. E lo lātu taritanunga e le o ia whainga whaavae e tu sai malfilfili o taite fono o ofiso fonu whaavae. O tālo fawia le yaso, e ieleanga le leo le tue fōwhanga la whianga e masio tātu o tanu. Whasoi fuia. Ta alofa lava e le nei vaenga o telefou. A o vevela i le taua i Iran, a o lea ua whailo mai whapea, a whai o le atao fia ma le toe maua mai suau u mai whafo, o lona winga e tolu i le whawai aso o na uma leo pensini whapea ai ma suau u o lo o iei nei le tonu o New Zealand. Whailo mai le mta ngā luenga o business ma ngā luenga whai, le Ministry of Business, Innovation and Employment e whapea, e o mai ila so mua mati, e tu sa ma le fase furu iwa la whaio aso e whao ngā i pensini ta male i le tonu o New Zealand a toa. Ai limas furu wha aso e whao ngā i le sua upo le diesel, ma le limas furu aso o na uma leo le sua ue utu ai walele i le tonu o le tunu a toa. O le nei au whainga e tu sa i o le lipoti mai le ambi, e awhi ai ma le uta o suahau whape ai ma pensini o loi lunga o waa suahau i le Sami e le i tau nuu mai i New Zealand.
Po olo na winga, e sidi atu i le afa o le fast frui vaso e pei ona ta ua mo le pensini ta vale lava la tau. O nei tūlanga wha le tonu o whela o inga o pensini ma swa ui maketi o le laulangi e ma fua umamai ona o le taua i Iran. Ma o lea ua mata o na mori mawina o na afianga i pamu pensini tu SS o New Zealand i le teimi nei, i le arua e le ilunga o le tau o le pensini i whaapea ma le swa u ta amale. O tātou i New Zealand e whaisi ma mau e se mai ma maketi o le swa u whaapea ma le pensini, o le mafu angalea o le taunga taha i o loa, whaapea fo i maisi o loa uma mai whafo, ona o le tau i waa whaapea ma waalele e au mai ai i te tonu o le tino o. Ua whenga i nei New Zealand ma le si itia o le tau o loa mai whafo, mai o le a taunga tahai ma le tau o le soifuanga i aso te itasi, ona o le taua i Iran. Whaelo mai Estasia Company tele whela ua ia o loa mauta whaale vao ma lo. O le tele lava le a whaina o New Zealand si itia maununga o le tau o uta ma o loa whea veai, ai mai se o le taunga tahai o le tau o le soifuanga, a le tuwai o na taunu mai o loa mai whafo ona o le taua i Iran. Whaailoa mai e le company a le Rocket Freight o lea ua whaamamalu se si itanga e sidi atu i le tolu se 4% i le tau o le suau u ma pensini e whela ua iai o loa e company la uta i te tonu o New Zealand lama la tau. Ta ua mai fo i le whaatonu o lea company i a Lisa Coleman e whapea o le si itanga o le ai longa o nā whaina i tangata uma, ona o le a awhiai o loa uma mai soos whale loa ma supermarketi i te tonu o le tunu o. Ta ua fo i a Coleman o whape fo i o nā awhia le tau o loa o loo whe ave ia i waalele. O le tau whiai le teimi nei o le au nanga mo o loa mauta whe ave ia le kaumani waalele o le Emirates le e whaamotu i Dubai, ua mafu ai ana si itia le tau o le swa o ma le pensini a isi company. Ai pei ona si la fia o le Emirates o le company au pito te lele ai le tonu o le UAE e iailana au unanga mo uta ma o loa whe ave ai i le vāo ma no. O le teimi nei e toe lua i a company waalele ia o loo te nei o loo au mai o loa mai whafo i le tonu o New Zealand. Mai wā tidi ai ona sitia le tau o le whela o inga o loa ai mai se o niuta mani o loa te tele. Whaalia fo i whapea o le tele o ia si tanga o se tūlanga e le ma whai o na alofia. Ai, o nisi fo i si tanga e pei o na mai tawina ua whai lava si mawa ai ma le lewe taui. Whaalia mai fo i Lisa Coleman o loa uma o loa whela o wai i waa lalo i le teimi nei. O lea ua iaise si tanga i 5% ona o le taua i Iran. O le tele o waa o loa o tau mawhai e alo ese mai ma sa sae tu tonu i le mea o lo tupua i nei le taua. Pei tai o le uia e waa o loa o le vasa i saute o le kontinente o Afrika. Ua wha o popo ai le si fasa fuaso i le taimi tau nuu o ia o loa ma wha pe nao na anua i lunga ma le tau. O le tāpunia o le nofuanga tu tonu o whela o inga o loa i pusa o loa te tele po o containers i Dubai. Ua matua i longa lava o nā whaina i le whaasalonga masani o le wheawe inga ma le whela o inga o loa ma i le atunu i le atunu ona o suinga te tele e pei o na mafua uma mai i le taua ua vevela ai nei i Iran. O leisi vaenga o le tātou tala, e lua ni a onga i au kilani ua wha o ngai nai ni whaufautua wha apitoa e whea ngai maa whaina o tamaiti a onga e maa fua mai ona o whesota inga tele vavave po o le social media. O le porkalame ta ua o le checkpoint o le wales whaasana laua New Zealand na whaali ai e Bryce Mills le pule a onga lea o le Riverina Primary i au kilani sae e whapea e iaita maiti o la nā onga e nā o le tai waru tau sanga le mātutua ua mautinoa le te leo la whaina i tūlanga o whaasaralaunga ua waai iai i lunga o le social media. Ta ua e le lipula o la onga o le mafuanga lea o le whaafai luenga ina o se tangata whaufautua whaapitoa mo le nei tu a ingo whaafita uli mo le fia mo se fsoaswani a wā i alo ma whanau wa fia. Ua mautino fo i le na o le pauleo se a onga ua whaia i a lea fuafuanga ona o le fia maua se fsoaswani mo ta maiti a onga.
O le kolisi le Whangaparawa College i Aukilani, to o lima la whae ni whauwhautua whaapitoa whaapea, na la tau whaafai ngā luenga ina le tausanga o mawae, e sonia tuai i tūpulanga talavau, wailonga o nā whaeina, o na o awhianga o le social media. O na iwha le tonu na mafua, o na whaatu lai mai i a se manatu lo tele, pe le ua te tau o na whaia se suenga ale malo New Zealand, ina ia whaasa ina loa ta maiti la loifo le sfurono tau sanga le mātutua, mai lo la tau whaonga ina o fisota inga nei le social media. E le vatu nei o na whala wa tele mai le reporti le komiti filfili o le parlemene, le Education and Workforce Committee, sa whiangai ma se suenga i le awhaina o le social media i tūpurulanga tala vau. E tele ni whautuanga sa whaatula i mai ai i le reporti, e awhi ai ma le manatu e da tau o na whaasāta mai ti umai le i atoa le sfurono tau sanga le mātutua, mailo la tau whaongaina o fisota inga nei le social media, ona o awhaina e ono tū lai mai ai. Pei taila e le i whaia se whaai unga mautu i lea mata opo. Ai pei ona si le fia o Australia le i le vatu nei, talo ona whaia la tau sā, mo tūpulanga talavau e whaongaina le social media, ai maise i la tau e le i atoa le sfurono tau sanga le mātua. Ua whaalia e le pule o Stasi o kompani wa lele i tonu o New Zealand nei, e ono whaaititia la whainga o malanga whaatulanga ina a kompani wa lele, ona o le sitia mau runga o le tau o le swa u o wa lele. Whailo mai e le li pule o le kompani wa lele, le Air Chathams, e whapea, o le sitia pea o le tau o le pensini ma le swa u, ua whaapopo ai leisi vai ngā tupe e o atu i le se lau whaas furu wafe tā lai le masina, i le tau e whaatino ai le lātou au nanga. O le tau i Iran e pei o na silofia, ua tau fia ai le wheo inga o le tele o wa o loa i le vai nuu o le Strait of Hormuz, lea e whaao ngā i le whaavea ia, o le tusa o le lua se 40% o le swa o marekesi e mana o mia i le laulorangi. O le neitu langa o mafuai na si tia le tau o le swa o, lea ua whaao popo leisi se furu valu tā la Amerika, ua o atua i nei le se lau se furu tā la Amerika le tau o le paelo swa o e tasi. Whaalia e le lipule o le Air Chathams o Duane Emene, o le swa o i le vai ngā tupe halu au pito te lea le lato company, e mauru ngātu na i lo la whainga o tutongi la au whainga ngā atoa, ma isi vaenga o le pisi nisi. E ta awhi o ia e te tau i le malo, ona to e sila i le whaatulanga ina o la whonga ma le tau o isi vaenga o lo o tutongi e company valele, e tau mawai se fisoswani mo company valele la iti, e pei o le lato company o le Air Chathams. O le o whaelo mai e leo e whapea, o le li i le na malemo i le waitafe o le Waimakariri River i le tūmaro Canterbury, sa tau mawhai o ia lawe ai i a lana ta i whau. O le whaalawe na tupu i le whiawhi o le sā, mai sa moomi ai le visosani a au nanga lawe ai. Vei ta ai na umai lava le olo le nei e li i le whaalawe lawe. Whaelo mai le teita i le leo i a Lane Todd, o se whaalawe lawe whaanoa noa le whaalawe lawe, ua mali wai se tangata ina ua malemo, ai ele i maua le maile sa i e tau mawhai e lawe ia. Ai i le motu i mātu, ua mō lia ai nei e leo, ia le tinae ana le taifau, lea na ofti ai se tau maititi le tau sanga taruai. O lea whaalawe lawe na tupu le nuu ingo o kati i le masina o mati, o le lua afe lua sifuru lima. Na osa fo ia ai e le nei taifau se tau maititi e whātau sanga le matua, ma iu ina umai lo na ola. Whaelo mai e le satini leo si nia ia Natalie Flower Dew Brown, e tolu sifuru lima tau sanga le matua o le tamai ta i leo o whaia ne iai mo lianga leo, ona o lea whaalawe lawe. Mai o le atula iai o iai luma o le whaamisnonga whaaitu malo i New Plymouth, i le aso se furuono o le masina le nei o mati. Na libotia le wale se whaase lau e New Zealand le whae unga le vai aso, le to tele la o whaita avale i le tonu o le atunu ua whae tio ma ua le fia, ona ua maita wina,
le matua vave tele na si o le tau o le pensini fa pe mo le swa o I pa mo pensini pe a si tia le tau o le swa o I marketi fafo ai a o ina pa u I lalo le tau o le swa o I marketi e le vave o na baua se pa u I le tau o le pensini ma le swa o I pa mo pensini o le teimi nei o lea ua sili atu I le se lautala a Amerika le tau o le paelo swa o e tasi mai o atua I nei I le toru tā la I le lita, ia le tau o le pensini iwa lima I nisi vaenga o New Zealand. Ai o le tau evalesi o le pensini iwa tasi, e o mai I le wauli le songofuana nafi, o atu I le luata la ono fasene I le lita. O le tu langa e masani ai le awa ta mamai mata upu tau le tamao ainga, e whaingoina I le ngana Peritania o le Rockets and Feathers effect, pe a o ina fe sui ai le tau o loa, ma mo bia se whainga e whaafeta ia afianga o isi tanga, ai o le sini autu, ina I aua nei ngā wai se pisi nisi, pe a whaafo se I o naru ilunga le tau o ia o loa. I ta alonga, I le kapi fitu wha le vāo mā lo, o le vai lesa whai e Vancouver o le kapi fitu o le larolangi, na manu malo ai le au le kapi e tamai tai le Black Ferns a New Zealand I le siampini I le asonga fua nafi. O New Zealand sa asu e fusi ai ma Australia I le final, mai o se ta'alonga tau whao na iai, e ui ina tā le malo longa o se furulua New Zealand I le 5 a Australia. Ai to e 2 minute o ma le taimi, ua tutusa e ta I se furu ma le fitu ai, pe tai o nai se kone na tutoi o le tālonga na si koa ai le tamai tai o Alina Saili o le Black Ferns, ma manu malo ai I a New Zealand. O le au a Amerika na pine apa me mea ina ua malo I a Falani, ai tu langali mai le au a Kanata. Ai I le vaenga o li I le kapi fitu nei le laulangi Vancouver, na malo a Felika I saute I a Sepania I le final, o ai o le ta'alonga e tolu se furu a Felika I saute I le se furu ma le lua Spain. O le fitu o le olpeleki le i I le semi-final. Whai unga la le vai asa nei lea o le ase atu hai le ta'aminsanga le nei o le kapi fitu o le laulangi e whaia I New York. Lipotia mai le whaapopoleina o tangata Iran I le tonu o Ausitalia I le saunga le mua o tamai tai o le ausoka mai Iran, le sa tau wahai le ta'aminsanga o le ipu a tunu o Asia, le Women's Asian Cup sa whaia ai le Gold Coast. E le ilo tonu I le aso e toe tu uai Australia le ausoka le nei mai Iran, ai ua tele lipoti a tō mawhaasara launga ua whaia, e atangi ai leo nono matia o le saunga le mua le auta alo le nei, ona, o lo lātou le I usuina leo le vi o le fua o le malo I salama o Iran, I le taimi o le lātou tālonga mua I lea ta'amirisanga I Ausitalia. O lea la sanga na mafua ai o na tā ua I lātou o ni tangata whaalata, I se whaasara longa alo I e lunga o le TV a le malo o Iran. O le lipoti au pito la tamai nei mai Australia na ta o mai ei whapea, e to lima la whai o le ausoka le nei e tamaita I Iran, ua sosola ese mai le mea na whaamausu I ai le lātou au, mai ua iei nei lātou uma I lalo le vainga leo Australia. Le fo ua liputia mai le whautuaina le pelestene Amerika o Donald Trump o le palemia Australia I a Anthony Albanese ma lana whainga malo ina ia o lātou talia ia tamaita I Iran e avea o ni tangata suru whai I le taimi nei. O popolenga o lo iai, o le ono mamafa o ni whaasalanga o le awhea ngai ma lātou ia, pe a whai e whaamalo sia o na toe whaafo I atu I le lātou o tunuu mai tālonga sa awai I Ausitalia. O whai unga leo tala fau. Whafonga le tunu I talafou amata na vitai au pena tapenina le whionga la wano ati lawa matala mai Sāmoa I antuina mai sunga tāse Salem Sam. Tula iwa le tau nei male tula sifuru male lua. Toi whafonga le iei. Se male tatu taimi lua sifuru 5 minute. Te nei le valu. Malo lawa le tatu watinu ngā lue. Malo le mafta mai tonu a inga ngā luenga. Malo lawa le whamalastasi vitai au. Ya natu nai. So longa leile.
la talata tu le onga tono le masina mati. Ia, va vea no masina le wa sfuru aso. Inga umat fu neva yaso, ia wate ala afal va yaso. Le o tala ia la ulunga le taimi nei ia o lo tato ia I neva I tau le swinga o le tau soifuanga o no le ufa popo me fu I tau ia fai sai tu ton. Ia walua I lunga le tau le ulanga o le tato ia nei. Tau tia le tūlanga le lao ia tato. O whalonga tu le tala na mai whianga le wanu le pensini. Ma le suau. Lona winga a o atu ia iuni le tau sanga nei o la e wha a wau pere tau wale nei. E una le toi whio ili te lo ta vale. Ia. Whale o whalele wa whaina I malanga whalele whio inga tangata o ngā ruenga. E o inga ruenga. So I le la wha o ngā mele tō wha mama le wha utanga le tō tono ainga. Ia wha pia la inga tolu ta vale. Ia na leua minoi ia taimi vole le fua mau ma ele fa utanga e pero me vole le fa tau ta se fa tau o sol ta vale ta se fa tau ia le fua le taimi ia alua ta se ale lunga ia fa tau ta to malava lava le fale ta lava ta milona tongi pili ile lunga le tas ia ono le swinga le la ia taimi nei ia ole e sa o ele lo po fe o mal tau ia no winga ole le fa tau le stemi tau no tu ta vale ai alu e po le train no foafi e lunga luenga e te lo e la tava ai foi tanga te yo fenga luenga e la tau e o mai e lunga le train no mana vanga luenga mtanga pepa fa tau o I falo lo I tai Wellington e pe le New World mai si vanga la tala taina ya o si te na e fafa mai ale ato fa la tofu mai lima mtanga pepa fa tau la sa wa mai mai tai ana ia na sa ule po pe sa po lua pe alu le hat valley e po el ta vale to alu fa yo le swinga na le ai ta pena ia tato yo ole talamonia so se me la vai e feru ia se va po se vale ole asi ia lunga le tau e o ai va ai fio il pacifica si lunga le tau longa le fa mo so au mo fa fu mo ilele ia tato vale le tato fa ono fo fu nga is company vale e una tatolo la to malanga e fa te inga pe o Sāmoa ia lo inga fa pe lua malanga I Sāmoa le New Zealand e lo pe lo luate uli liu tas tasiring malanga ia tasir malanga afa pe fitua so malanga e lo lua fa pe na le ono so malanga to nga mena no e sa le fa tu tumu le eva no vale le square le mo sa tere afianga I nga tenga ruenga o feo inga so se mea lama e na halua lu te pe mena mo wa ile fa mai no foi fale e fenga ruenga ia o nei lo por mena o ia sa le ia na fa pe na tu le te mi ta pe na ia ne yo o mai ia wale pe mal fas fu mo tu puaso ia to o mal pensini ni usila ia le pisiata to le te mi ia tasia ai longa tupu ai le ta o mai ma fa mau ia tato a fa ia fa o pele ta o le tuaina tasia ia va vena na uma le toi fo ile tu langa masan e fa pe o tu masan fo o fa o pe ia e ono o tupu al mele ia sa o le si va ngale tele ne tupu e te mi uma e si ilo soa o fa o le va vena si ilo soa o ne tau pensini ma tiso ini ai pa o e fi o fa tali te mi pa o ini e pe lava tainga o soa o ia o mau le taimine ni usila soa una mau le tau pa o le tau masani le na mai soa o na mai masina le po si masina te asi o asi e foi mai nei a matori le la vez soa o ia soa o na mai le si tanga le nei ya ya o le vanga na e mo la te lo pe mana fo tasi o tata vale ia bela le tau vetu ofisile nei a o ta le sa utono ya pa pepe alu o matua le yani penisini en fa no vala o mo stemi foi mana ia lo fa o tanga luenga ia ai so ko mana ia le fa te fa no e te foi ia na e malo le ta o watu ia o te watu piki mai oi ta si sau ia o fa pe na wa no fo fale no fo fa po longa sto ai na le alu ya tatu tala no atili ai ya manatula tatu si atu nei fa fianga ta ya o ni si o fa sala longa fa la wido ya mfanga solo por kala mele la afalval ya na ya se fatalo fa tsi vanga le o mafuta mai o menvis ya mui fa vola matale ali ya si me ona suenga manuia lava ni ta fa tali mafuta mai meslino ya sunga o kala ngolango ya po le al pulenu o I masten ya ole tai malanga ta psori no yava manuia lava ni ta ma fo Eric after tele lava mafuta mai wa fa tonu le tula valu si fonga lo mo ring tone ma ta programe ole ator ta
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na ole 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai ngofie fo ona le si tala ai oe. Si asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al Digicel. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, Digicel. Malo whaftai e ile au nanga po le vaenga le whaingoe no soka e tau le Capital Football Pacifica Girls Only Day i le stona nei. E le ua whalongono a matantau avesia le upulo le soka i a whaanga le upulo le football. Ya paua lona le startup Sāmoa e luinga o le ngewa le foot o le vai ya o le polo ya o le tatele le whanga tatou o le soka ya o le whama moe lea o le tupau tamaitai ya o le awhaiala lea i le stona i nei lea so sifun ma le whao le masina o mati e whaia i na i Pitone i le Memorial Park Louis Furuvalu Bracken Street i Pitone ia maua lava no e watu ai ia po le tupau tamaita ia o le whamoe moe la lea ia o le fuafuanga o le aso o le kuata e te eleiva ia o na tatala lea o le whaitoa ia o amata na o ia tamaita i tonu e mai lato mitiafu ma tāpina pena afareiva ia o lunga lo le malai amata kiki polo o le sfurtasi ia o le watu wa itua le malai ia whaia lato tau mafale pāpaki o sta pena ina kuata te ai le sefuru tasi. Ia whanga solo leo la tau whawhiwhianga se iau o lawa ina tau lunga le wha moe o le fuafuanga le nei o le tele lava o le vaianga ta alonga leo le football po le soka ia o musika whawhiwhianga whaaleanga nuu ia po cultural performances mawafua le barbecue mawafua la tau mitiafu le tupau tamaitai ia o le tele iau na i whawhiwhianga o le tai au e foi na i tickets na mawafua i ta alonga i le Phoenix le vaianga o li ima tamaitai ia o le vaianga le whato atufa lava le whai unga, maua le whai unga. Ia wala ni ngalo, ia le whamoe moe leo atu e mai moe mata i foi. Ia le whamoe moe ta o le Capital Football Pacifica Girls Only Day i le aso tona nei. Ia mahano la whaftai no fuanga na, ia o le Memorial Park Luavalu, Bracken Street i Pitone. Ia whaftai lava. Ia, tatoto e foi mai le vaianga leo le tau o le suau. E pea ta vai nei le fua le whaonga e tātou nei o le lita. Fia lita i le pe fia ta la i le lita. Le asta mila ta mai nau tu e lau ta vale fia le tau o le lita le iwa lima po le iwa tasi le te mine. Vasan te nei. Ia o na o le tamite e utul ta vale. Ia. Ia la. Ko tau la mse nei le. Te msalo se me va pena. Ia esa. Ia fua la tu se o le vaanga le whaonga e Amerika tu se o le kalone. Ia po paelo. Ala faila e tasi le lita tasi ia le kalone. Ia tu sale ma le tolu tesi ma le fitu valu lita. Tolu tesi ma le fitu. Ia lona inga fa pe tolu tala lita. Ia avela la wiva tala e maua lita e tolu. Ia tu sale iva tala na e maua le kalone tasi Amerika. Ia tu pedi usila lea. Ia ale utato fa longo le tau le paelo le ui. Ua silia ma le se lauta la Amerika le tau le paelo tasi. Ia ai fuala le te leo le paelo. Ia tu sa e fasfulu rua kalo nei te tonu. Ia lo inga tasi le paelo Amerika le fuela to suau. Ia e tu sa lea ma le fa lua fa tele le tolu. Tu sa e tonga fa tu fa tele le inga pea ma le se lau ma le ono. Pa fe fast food fa lua ia no nga pe mal se lau lua sfulu no se lau lu fitu se lau lu valu ale tolu tesi mal fitu valu so le tau a tola na fa pe la se lau lua sfulu mal valu pe se lau tolu sfulu lita tu sa la si dia mal se lau ta la Amerika le tau le woye tonguta la le tau le swa o mal pensini le ye ia o le tele o tato o loa fe ve iva ia mavalele mai inisi vaenga mama ia le la moni el tatou telefo ia eu no afaina lava tatou tu lango sua upe a anga ia tu lenga iluma ia ole ile tala le
te lo fo e mali e fo i tatu tal no ai te lo pe te bula so te tonunga tasi o le so enga na fai e stasi o nanga e ta o le fa tupe le o nanga ta o le National Institute of Aging e na fa tau tai e se tasi o so enga fa company fa me so enga o le so enga wa fa i lo ai o le ia se tangata fo le tangata fa fa ngata o la to o langa i to tonu o si o manga o o le a vavena e matua Bis tangata fa yaso fo le o le tainga si o manga le te iai pela le fa tainga ta ua o si o manga o tangata le iai o langa o ta ua o lo a inga o le ainga lau tele o tangata o le kalesia tangata fa inga luenga e waile ye ta woni au lokapi mani au soka mani au kikiti ya faile istangata o le tele o le sisi o manga e wa istangata istangata e au fia ya inga aluenga e kalesia malotu ya ni au kikiti e yai ya po ama isi sisi o manga o istangata po ni aonga o istangata la aonga ya po ni aonga wala te le o society o tangata ia si o mia ma ia tangata o te tonu na si o manga le o tangata ia a ia tangata fa yaso fa longa ta e se ala to wing te le la fianga le tangata le la so te tonu ngai le to e se so ngai sa o le i la o ana fa longa tu e mo te vai fo ia i to nga me fa pea fa la tonga e le tangata na e vai me lo watu tangata fa yaso ale ni me fai fa ma vai lo e vetu ve mai na fula sa mo visi ale visi di fatu banatula tatu tu o tatu tala no le temi le suinga o lola ale ala le fainga e te fai e tangata fa pe e societa to vole le e tau e ye tonu o langa o tatu o le tainga o tatu o langa o ta ua e au fie manga luenga o e wa u yo sunga ya tu ya sau mari male au fenga luenga ya se ya tu le kalesia ya pe o tu langa e le kalesia e tasi fa pena se ya tu le ainga o le ainga poto o le ainga le immediate fem tato ya ma uso to fa fine o angos antis ai na tangata fa pe fo le fa ina ile loto ma ma fa tu sa ta matonu ana le fa tau su nga o le sao la tangata ia o e va vena e matua sao tangata ia fi fa ile tala ile ia te fa ngai le pula mai ta fo le fatinga fa fiu ia fa ina i vol ma fo va vena matua le tangata por la fo ta male ia te wa yo fo sao al fa sao ia fa sao ai pa fa ma tu ma xa no ya ma tu fa te no e kalesia wa ya tanga te foi e kalesia atu e foi fa ya ton ai atu mo le ulo au tasi me fa te fa lo le ia fa vai mo le lo so ma si tu ma xa no ya ma tu si fa ya tu si ma tu tal fa to lo pu te tele ta tu me wa tu fa sao ai fa to lo pu te tele me fa ta tu e kalesia va ya so ma fa ta ton e sa ma lo ulo tas me lo ulo la le tu mai lo ulo au tasi la fu ala tala no ya me mai yo vai anga se it's off to the ngai so Mili melo fata lima lo fata statu no lua tatu tala no nei taimi le vai mamao tu lango so au mal pensini ni usila ya pola fo fo mamao masau mai tau ya le tu lango le ya ma na ye mo fo manatu ni si o tatu tu no ya wai o le talamonia ai vai ne de tele o tau mafala fo ina i tonu o lo pusa isa po lo nga umu po lo ulo ya ona vole le taita a fa pe o le kuka le fai ai tele ana le fa nga ina e alu la pisi tulo nga o le la fe au lo ta mai pe o tau no to fai e ma me o tau mafa so ona fa nga so ona fai ai le uman fa nga ya lo nga la mo mori mai fe au e fu a fai au son fa telea tonu pe le ina ya pui el so nga fa nga o tupe so na fa nga o tau mafa te rola tu foi o mali wa mai el vanga le tu lo vai na tu pul mato i lo fal o tau fa su pula sa va pe ai mai e o men na fili e so no nga fu le recipe na fa nga ina pe o fa tu lo vai
ole la sia sal nei fa tato supu fa ile ulo le la sia sal nei fa tato ulo le supu le ulo tau fe ulo la sal lu mala fa ile tamai ulo al mali fo ia o le taimina ele ftango fi ele me ai na au le taimu te fai ia la uato mai wo uma ia ia sa le sa fa ia ele ftango fi na ole pe ole tuinga ta mai fo le sa ia Josefa mai fa foi so fo ngale tau te nei ia no fu le fu mau ia na ya o fa tolvo lima lo fa tasi e si tamana ole ni poti e no New Zealand Herald ia el tamae mau le dementia me fa le ma o ngalo ia me o si afianga o to ina i no fa mau nga tele lo posto ina poselo matua ai tu lo ia na bisa na wa tau tala na ta ia ina le lo na ina ia o le mena tu pulu afes fuluiva ia ana le fatua fa sa tu le news le tono le fal mai na fiu su e mulu ani wa mau ia wa afiele o si tangata le le wa le pe fa la utele men ta pe na ta o lista mai su se me ai ia te tono al fal mai ia na e mau atu ai ia wa fa ina lo na soifu ioi le vala au le wa ia ma lo soifu ta lo fa Sei como dia se foi, malom lang mangui le sungai. Oi. Malo. Se foi, sungai te mlanga, so. Tasi. Tasi ai lasi. O mai le fangal venga. Ya, malane le sungai ya, mia fa tai vande le nei tai fo, malo le ang le le tua. Ya, tai lava, malo fo. Ya, ma nei ya yo ta ku tasima tu. Langa le reality yo lang. Mo la o meu le tato te fa sanga ia so uma le ola ngai nga te ai nga ma tono fo kale si lo tato nga lue a memoria ia eso se mea ta te ia mea ia a le mele tato te tala no ia yo se o le asa u sa nga yuinga o le asa u sa fo i mo e lava ia sa awa on nei mele pa peke fo ina ele stanga awa e ele mau fa tania funa le e tau nu i to ina mayo in fa penge so se mea ke ele le te fa ele mana tu so se mea anga te fa ele ngalo stanga when I'm right no one remember when I'm wrong no one forgets papena tono e kalesia e vai fa foi la utala fa te inga wa foi le tanga wo leva no ngalui tua e tono foi ma to e kalesia le fa pe fa ya tuna nga vale tanga me la e ta wita to baba e ono fa vai e ta tanga o la fo ta si ma tu foi la si sila le tu e la ngai nga wa e fa ye ki kamo fa ina ia impress tanta e tamo fai vangale fai pa pe kilo marga kala ele kai tau la so on ma fo ana na linga be ma burdens pe ma binga na ke ya e wo va vesi ngaro wa o sekulo ona la te fai fo ele stan a la o moto le se pungo wa fai a fa pe o lo me alo fa mai le tua o le mopping al ho o ai a nga kai e fai mai ya le si foi me va tu fa tinte e fa ta ul ka mucha le seni pe pare ya e o lo le la o fa mo ka mucha ila ma tamo fiel ba fa pe nga go ta tu tanga o le hace mele le que fai a la ka wol la o lo o el se vai que no la está to me fai e filu di wa malo filu di wa ya ki le ida ala o lo e vai le e fai a se so al ti la fanga la to le tu e ki e le se me silinga ila ko lo lo pe o lo la na pe ai vai la ye que o la fia e que o la fia e mamma me fai ia wa ke no te hasblota ia se asa tanga mau ko ina mele pat a mala malam mai lo mana wi tono ro ainga na duenga yo fo matonga wen
o ia tanga te e fa fingata ile kai lo lo mo o anda a o fa lo ngata ia nga mai le I o tala no ia ia fa ma ia ma filo mga iba wo ko ia o ngai me ta te fai ia e fa tilo no mata ile si panga le tu ia sa omba ia fea foi me tanga ta umba ia pika ia te to so ani le ata si ma profu ia e mana tu e tu ta to fe no ai ya so ni ni ona fo nga ko ai me malanga tu ai ko la so lulu ya po le no ta tu we vai na ya lo fa tai ya ma lo manel fa so manu e fai mo le yaso ya te la tu Hans ya te lo na o so so ni mai ya tap so ne vai nga ya na le te fa no no itas ma le yen vai nga le mai tap so ile si tu a ori tu wa ya no va tu ya lu sa wa yi era tas net wa va pe ti ta fio te le fa yi ya sa top so te va tu wa ma o fo le o sinane alo to ye pour le fo ni lo le fai mat fo le tal no ya fa te ai ya malo mo ta o foi ai le to es fu minuto na tale o le va tal ta to le na va mai ta to tal no ta to we va ta no le vala multa to tunu ta lo fal vala ma lo la val on sai mai ya so fu mangui ai lo sa se lo ni ka ya fo alors se fo lo tina mo mai fo ka mai kiking a mai ki la ni se ku do ya on nai o akai lo ka ngo ngai le so anga fi ka sima tapswa e por so le e le nang sa wala ka ding fai de kio a le anga ngi kara pula ka pi wili ko ra wili ya tamai o mai kingango mai uka o mai o mai ka se e ko changa i kara pi fa mai o face fight ko ka nga e ba e se e coach mar face fight ka ro de anga va on ta upure o karango ni kaya ku se pe de la ka ko va vai ke mi covid sa ko tiki ni futa ko va ai ke le pamu ku ka vale pa langi e sen fa kumu a un sang pa u pe kai lu kai ko do e fa ku kumu da ku longo diska pe nga ka ka pe nga ye ka ko mo va yo fong pa u ye mai se lo la vale ko pensingi ia pe lua pe kongi au kalonge uku ia ave ku lo farkavale ia ka ki de loa po aka urumanga ai pe ongo lua saungoa ka penga inga nge kukupu ala ua ye se ka penga ngare ainga ia ua longo winga a alu nge ai kuku ka vale wore ia le lope fa fenga o ko inga luenga ia kuangi taimo ka ko saunginga ia e faisi va mau ka ko fadem fatsa dem fainga o ka me kida onga e pe ko nga ka un ka penga ye kulanga ye pe onga ai sa o le ya so a si ingi ka o pensingi apa u mar pensingi ko ula ale pe va ya so a ko mau si yo ka o pensingi pa mo ka ko ngi ya pe la kulanga nga e se fen ka fo ngi yo langa ka ko ki ia le mela le ukup ala ko e kalo fainga i kingi ngo mai au soka mai o ngai au skadi a de la wo fese sora ia ongor kulanga ia o le falon ko le suor fuwa ia vai la ia ke le wa fainga o le soifua ngai mengi ku power me ka ko kalo ia va venga fa muka va venga mo se fi de mu ia wala e alu ai runga ngu melo kanga ka mali liuma mai mau soifua ngo ngime
Sa ole nei yo. Ka ni o langa ia ai o ngi me uma nga. Ma fa ai loa mai e puspa ia ka ko a kupu me ngi ia. Fa ai gungo ka ko o re amakanga le o poponga. Ali. A fai lava ka penga nga ia ele se me ko vale ai o ka ko no ko au ka ko ke ko vale ma. Pa o me o ka ko fa ko e le li ia mai de file mu o nga ngang pa ia. Kai ngai ka ko ia fai unga ngi o ngi so fuanga fai si la lang fo ia o la ka ko mela fai ai o le manga o la o ko kalo marka ko kalo ia la via inga mai ai musu inga nga ngi kai inga ia mo se file mu ya ma alo vai tu net o le fai lo me Donald Trump ale ave Australia tene Irania la ave America ai le to mena o America to fo i tene o Iran wa tu fa sala priva sala lut o ye ngai kenge yo ka sia ye va venga fai Australia se fu ngai kenge se fa ngo ngai kala ngo mai si o ka longa de u fain kan ko fo illa ko ku langa pe o ngai ka penga ngai kongo ka ko wai yo la kala ngai fai le kinga le ai ngai pa fai ma ko me ai ku go la ba ide ugo nga le fu nga ka ko wa sai me ai nei lo e umma sai me ai au ngi fai ngi fa ke de wa a ko ko e lua so ri umma nga ai pe fa nga se ku ro ya o nga la ai lo fu nga le fa pe la avec ya ai si vanga nga la vo fai ngi me fai ke le fu i po ngi me la inga po me le ka de sia yang ba ile le ulo la po ai fa nga fa ye te kuka ya te marisi me fai le kuka fo ile le ka ke lo va ko fi ka nga ka fa nga fai le kuka ka ke fi al mele o lokal mo le kuka nga va ku ro ka le aia ka nga ka ngo ai kuka is ka nga ka nga le ka fi ya mela nga yo o ye pe on fai mai kas a kilo lele ia me fai whatever foi in kako ma fuka me fai e kalesia mo me fai kongo ai ia a fa pe sau kasi mare fuka la ke ka ke fia ai no ka fia le ai ka fia ai ala ka fai ai le ngi ngo kala mai ka ya o le si foi na me ka nga yele de makala ya kasi a fai o lang sau kasi mar supo e vai me fia re tale sia e ka uma mafai sui lor sai so langa ulo e fai mai sau de mare ulo la po awa la wonga ilo fia ke le kale sia pe fia ra inga e ka uma mafai ang kuka e fai mai ai a sau la mar kuka ka a per ko nga ia vai kwa o kumuan lang sau mai ala kumo ya na ko le fa no te si tama ia yo kuka mo le ko nga malo ai a lo fa ta si lo fa o ke fa pe ngai de ai nga pe ke o ke fa pe ngai ka nga ko le karisia wai e ngi ya me ai de ko sa wo ku ia na si de na no le ko sa wo da wa pa ngua de lo ko la o de okker ko inga na okay da sa ne ken malo paso o ai ngai ka mai ki ere si ai de supo wai lo ai ke ai fo yo Ore paya na riskana lo ma ko ma fuka ya so ye ngi me kala la ko oranga fanga e makuwale ai ngi le ngi pa faila ko me ai o le vai nga dia o nga mai ari faka de vere le ngi falai de le kai ai ska me ki ko no ma la faila la ko luaso e fai nga le ngi yang fai ya ku mai nga ka me ki nga le ngi la fai yang ai wang kam fai ya ai lo le ai wang ai de
ia la o me ngai ki kam fai ia ke lo si vanga u fai pa ia o fia ai ngai o walo ia ai lo le o supo ngai wa te ora fai fa supo ko inga po ia la u mai ko ngore ia o ko nga me ka saminga fai mo ko ia inga mo ma ku ai wange na ku pulanga de ia o walo e de ai de si ai ko nga supo ngai fai o mo mako tai na le lua le alo fatele atu mako ya o le lua le fa ya lo fatele atu ya le lua na e tal no mai ya mamako le alo fatele atu lo vinda yo ma sangi nga ai mo mo ya ko ro fa ngai sho antinga ya kilang o kilang ngai ma fuka mai sho antinga ke ro fa ka lo fai ka ya o tau le pepe po nga wafi le pepe ya o ko singa sho ko mai ala la inunga ya kilang fa ka ro fa ku ngalua fi manguia ngalua ngai ya soro fa mo o mer fa ngau ya alo fa kida mo dua mai sin fa ko nga ta ko no tai la le lua Tau. ya vat vo Ya, tatu tala mai sa mom telefon. Ya, usi mai alfa fonga. Ele whaalo le tele o te tue whaatalo whaatua ilo tātua tunu o le nei fo i wha o poponga o nisi o tala i meo lo te tupulu tātua tunu i Sāmoa o se mai ele whaafonga. Wa iei se fōwhanga whaata oto le kāpeneta i se teimile lumanai o le a whaatu ma o te lolmatanga luenga o whainga whaiva e se mai lumatanga luenga o whaatu anga o lo wa lua le teimile nei e ati na e mwhaalau tele ana ia lava poro kalame mo le manuia lau tele o le atunu e meise e whaalau tele fo il tūlanga o le pui o le ngā te whale o le tātu o tunu. O le te tāla loa e ina o sea o ongo le ngā o sina leo mea tau lima ma isi o loa mai lea tingi o le ali ao na whae loe le whionga le sui minister mtanga renga o whaato angam whainga whaiva o le tā ua o le polo kalambele nei vaenga i tolu e le ngata o le maua le whontau mawha o se le ni maua mai awala ese le ngā te whale ai o le whaale lea atili e foi o le sio manga whaale ngā te whale o le atanu. O le malo Britania whaata se me le whaala tonga o le sio manga whaavao malo. O lo ta imua le polo kalamele nei, le ua lato whaatupe ina i a masine e whaatino ile nei ngā ruenga, e tafi e se ai le pao malolo i tua mai o le atingi o le ali ao, ai whaai loa mai le tūlanga i ila ma le mātango fio le atingi o lo i te tonu, le ua ngao sia e nei le telo mea tau lima, mai o se porkalame o le atu i nātu i a fio anga o filifilia o lo whaatasi e le awa ongare nei, ma ua tua lalo e fo i le fionga le sui minister mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva i ofisa o fon whaavai o ia i tu malo. Ina ia fiso swani e whaatupe ia ti nae, ma whaalau tele atu le tomai nisi o nuu o le tu malo, e ati nae ati le tupe maua, e le ngata o a inga te itasi, ai whapena foi i mea whai ele nuu. O lo o ngaru lua nei le matanga luenga, ma le tātou malo. Sau se taimi whaai lo fo i lo tātou atunu. Se taimi o le a whai e se whaai unga le kapeneta, ina ia tūma oti le tātou vaenga o le whainga whaipa. O winga ala e o na tūma oti, ina ia whaalau tele le au nanga le tātou vaenga o le whainga whaipa o le oa le tātou whaala potonga. O le e o tātou pāanga fisosoani mai, a ia pa lava le Sāmoa le ulu le whau. Ina ia mawhai, o nau tātou mālamalama le lei, i le tāua, o sami, o alo, o ia, o whingota, ma tūlanga uma whapena, i le o nā mane la ina le tūlanga ua iai tau o ia. Ua le tue tele fo ina whingota o whapeo o maua i le atunu, e tua i le atunu u whonga tau mawha. Tūlanga le tāua ai, lo tātou mawhauwhau ma mawha. I le whātāua ina o puna o lo o tātou tua i ai i le ngatai whale ma tūranga whapena. E wha i asa wa ua la ngona whātau wa ana oa. O le mana ia e whaisa tātou waso whamanatu o le tātou ngatai whale. Ka tātou coastal resources ma ka ko fisheries resources. Ina ia mawhai ona avese whe au tāua
I lo tātou atunu. Na ia tātou maanga whangafa le lei le tā ua. O ia puna o ana lai o na whai e le tua. Le fionga le minister lango mtanga luenga o whātu angam whainga whaiva. Le fionga ai o lupo te ambisa toni ai o lupo. O le so le atu e usui e le fono usu o le pālemene, e whaatara noa i nei nisi o mata aupo a tā pena i eire ka peneta ma le whainga malo. Mai o le so foi, o le a whaatau tō i na isui e tō lua, na manu malo mai whainga pālota la iti, o le tu malo sa whata numero momoa, ma vaisingano numero lua. Ai le whaanga solonga foi o le pālemene le neiva yaso, o le a whaeilo e foi ma se wha mawaenga se tasio sui whai pule, na ofi mai i le whainga pālota tele le atu no i le pālemene, i lalo le tanga vai ale vang wha opo whai le HRPP, o na wai e le finangalo le fionga le whai pule o le tu malo vai monga numero tolu, o le a wha se atu lo na sa e tau tuaina, malangulango le vang wha opo whai o lo tu la i le foi le teimile nei le malo, mai e au foi o na toe foi wha amalieina i a e ingol tu la fono whainga pālota, o le toe whai lea o le whainga pālota lai titi. Wa wha malo se atu le fionga le teitai o le atu nuu mai le whailua inga ma le autu stana le verso o mawai, mo tangata Sāmoa o maolo o au mau i atu nuu o lo a fia le taua le teimile nei, e pei o tū pai ma apitapi, e na ia tautua nā e wha ai tete ma ia saonga le mūre soifua, e mea o lo au mau mana no whai. Mai ono ave foi fa malo si au nei tatou tangata umalai tu tino mo lo na lo langi lai fa tete. Al tulanga la vaia mo le fa mo Amerika ia elea ia tatou ta longa tama tele pa wale o tatou pa va intu langa tatou te fa tete ai le foi na saule ta la pensini na nei pa u martiso pa u le swau le pensini to pa u markarsin ya tarsia ya halwar sa le ainga sa pa u na ina e tau o e parasia soa. Pau atunga lunga o lo iei le taitai o le atu noo, e le tau o lo tauina nei sa sa e tū tutonu, o a fianga o le a fiai lo tātu o tunu i ngā runga muli mai. E whaisi maa le ale o tau polo tupu, i le Middle East, na tau si fia Amerika i o Amerika. Tau whaafonga voi la upu muli o la ulaunga. O le te talo sa mo President Trump. That's all we can do. Ai o le la sanga la wala la i Amerika. E le se la sanga whaingo fie. Tatou te rero foi po la le tali mai i Iran le mele alu. Pa ua le mele o te tāpena le temile nei. O le afianga mo tatou le mele tupu. O te loa i e ngalu suau. O loa wina mai fafo. Fe malanga inga. Ma le whewai. Tana wa tolu malanga nei na cancel. Tolu malanga mtanga luenga le malo na cancel. Ana nei. Ona lea nga i tu pai manu ulai a fia. Lau cancel. O le pui ngana le na. Tāua foi il teitai o le atunu. O le a lava le tūlanga i le omi pe pupu o le tauolo tauina nei. O le a iai lava a fianga o atu motu po atunu ula hiti o le Pasifika. E tūlanga tau li tamawa inga. O lo ua wha au wau lava le tuwhaina o le taise lau lima se fulu tā la, le o lo ngafa nei ma ofisa o fonu wha avai ei tū malo te tasi le atu nuu. O le aso na nafi na mōni mawina e fwoi au telefou, le tūlanga saonga le mō, ma le wha tūlanga ina le lei o le tuwhaina o iese le nia nisi o i tū malo, e au fia i rewai mongonu me wha, e se mai i nisi o i tū malo, sa iei ni ve singa sa tūlai mai ai, ono le tūlanga le tau whao a avanoa, ma tau tū lei mō le tala ino ia se leni. Ai o watu inatu le whaamsinonga le tāro sanga a le vang whao pufai le HRPP, e tau fia le tū mawai le amataino ngā ruenga ofiso fonu whaavae. Sa ia mai e le iloilo ina lo lātu tāro sanga watu inatu, e lo lātu talitanunga e le o uia whainga whaavae, e tu sai malfilfili o taite fono, o ofisa fonu whaavae. O tala fawia le yaso, ia ieleanga le leo le tue fōwhanga la whianga e Monsieur Tātou o tenu, whasoi fuia.
Ta alofa lava e le nei vaenga o telefou. I le teimi nei, o whaasolo atoa tau mo whainga le mtanga luenga le vai whafo New Zealand, e fesoa swani i le awe esia mai o tangata New Zealand, o loo poloka ai sa sa e tūru tonu ona o le taua. Whailo mai e le mtanga luenga le vai whafo le Anthet, i se whaasera lunga whaapitoa. O tangata New Zealand uma o loo i nei sa sa e tūru tonu, e da tau ona tau mo whai, e o ese mai ma lea vaenga o le kelope, i so o se awala e ma whai i lunga o le lau e le whapea ma le ea, pe a whai e saonga le mu. Ta ua fwoi o lo whaasolo a toa tau ma whai ngā le mā lo, i le whaatulanga ina leo ni so swani mo tangata o New Zealand o lo polokai i lea vaenga o le lau langi. O lo au fia ia fuafuanga ni awala e malanga e se atuai i la tau i ni taamale mai e tunu e pei o Qatar, Bahrain, whapeai ma Kuwait. E lenga te lea, na ta ua fwoi o ia fuafuanga o lo tau mo whai ngā nuru e whaatasi ai le whai ngā malo ma atunu i malo ia o tunu a lapi. E o mai i le tae au le sangfua nafi e tusa ma le tolu afe ono se lau iwa wha le au whaai o tangata New Zealand o lo iai sa e tu tonu ua wha mau ma ua le stelaina o la tau ingoa i lunga o le upenga o fesota inga a le Safe Travel Site. Whaai lo mai e le Anthet o le toa lua afe lua se lau se futonu o la tau umanei o lo i le atunu o le UAE, le United Arab Emirates. Ai tu sa maleiva se lau istangata o lo iai le atunu o Qatar, whapea ma Saudi Arabia, ma le se lau luas futasi i tu tonu o ai kupito. E le atoa se toa se lau o istangata New Zealand o lo iai nei Kuwait, Israel ma Palestina, ai whapea Bahrain, Ioritana, Iraq, Lebanona, ma le atunu o Oman, ai to tolus furuono o lo i tu tonu o le atunu o Iran. O Januari o le tausanga nei, lea sa tāpuni ai le official maro New Zealand i le ai o Tehran, mai o le a wha au peo na tapuni i a le ofisa se iai se isi whaari ngai le lumanai. Whai lo mai fwoi le upenga o fisota inga le Safe Travel, le toi te talaina leo se vaenga o fe malanga ingo valele le malo kata, ma ua mwhai ai o na toi whai ni malanga valele la upa se mai i le a ai o toha. Ai o le tewi nei e lua wa lelo le malo o New Zealand ua iai nei i sa e tu tonu ua sa auni e viso swani e ave se mai i e tangata New Zealand pe a whai o le a whai ngatao no malanga e se mai i la tau i ni wa lele la upa se maasani. O le isi wa lelo le malo na tu ual malai wa lele i whenua pai au kilani mo sa e tu tonu i la stonai. Ai o lona nua wa lelo New Zealand sa iai i se atunu o Asia, ae na whaatonuina e a ngai atulua i se sa e tu tonu mō lea wha moe moe. A o vevela i le taua i Iran, a o lea ua whaailo mai e whapea, a whai o le atau fia ma le toe maua mai suau u mai whafo, o lona winga e tolu i le whawai aso o na uma leo pensini whapea hai ma suau u o loo iai nei le tonu o New Zealand. Whailo mai le mtanga luenga o business mga luenga whai, le Ministry of Business, Innovation and Employment e whapea. E o mai ila so mua mati, e tusa ma le whase furuiwa la whai o aso e whao ngā i pensini ta male i le tonu o New Zealand a toa. Ai limas furuwha aso e whao ngā i le sua upo le diesel, ma le limas furu aso o na uma leo le sua ue utu ai walele i le tonu o le tunu a toa. O le nei au whainga e tu sai o le lipoti mai le ambi e au fi ai ma le uta o suau whape ai ma pensini o loi lunga o waa suau i le sami e le i tau nu mai i New Zealand. Po o lona winga e sidi atu i le awha o le fast frui vaso e pei ona ta ua mo le pensini ta vale lava la tau. O nei tūlanga wha le tonu o whela o inga o pensini ma suau i maketi o le laulangi e mafua umamai ona o le taua i Iran. Ma o lea ua mātou na mōli mawina o nā awhianga i pāmu pensini i tu SS o New Zealand i le teimi nei, i le arua e le i lunga o le tau o le pensini i whaapea males wau u ta amale. O tātou i New Zealand e whaisi mamau e se mai mamaketi o le swau u whaapea male pensini,
o le mafuanga lea o le taunga taha o ia o loa, whaapea fo i maisi o loa uma mai whafo, ona o le tau i waa whaapea mawalele e au mai ai i le tonu o le tino o. Ua whenga i nei New Zealand ma le si itia o le tau o loa mai whafo, mai o le a taunga tahai ma le tau o le soifuanga ia so te itasi, ona o le taua i Iran. Whaelo mai Estasia Company tele whela ua ia o loa mauta whaale vāo mā lo. O le tele lava le a whaina o New Zealand le si itia maununga o le tau o uta ma o loa whea veai, ai mai se o le taunga tahai o le tau o le soifuanga, a le tuwai o na taunu mai o loa mai whafo ona o le taua i Iran. Whaailoa mai e le company a le Rocket Freight o lea ua whaamamalu se si itanga e sidi atu i le tolus 40% i le tau o le suahau ma pensini e whela ua iai o loa e company la uta i le tonu o New Zealand lama la tau. Ta ua mai hoi e le whaatonu o lea company i a Lisa Coleman e whapea o le si itanga o le ailonga o nā whaina ai tangata uma, ona o le a awhiai o loa uma mai soos whale loa ma supermarketi i te tonu o le tunu o. Ta ua fo i a Coleman o whape fo i o nā awhia le tau o loa o loo whe ave ia i valele. O le tau whiai le teimi nei o le auaunanga mo o loa mauta whe ave ia le kaumani valele o le Emirates le e whaamotu i Dubai, o mafu ai ana si itia le tau o le swa o ma le pensini a isi company. Ai pei ona si la fia o le Emirates o le company au pito te lele ai le tonu o le UAE e iailana au unanga mo uta ma o loa fe ave ai i le vā o ma no. O le teimi nei e toe lua i a company va lele ia o loo de toe nei o loo au mai o loa mai fafo i le tonu o New Zealand. Mai wā tidi ai ona sitia le tau o le whela o inga o loa ai mai se o niuta mani o loa te tele. Whaalia fo i whapea o le tele o ia si tanga o se tūlanga e le ma whai o na alofia. Ai, o nisi fo i si tanga e pei o na mai tawina ua whai lava si mawa ai ma le le taui. Whaalia mai fo i Lisa Coleman o loa uma o loa whela o wai i waa lalo i le teiminei. O lea ua iaisa si tanga i 5% ona o le taua i Iran. O le tele o waa o loa o tau mawhai e alo ese mai ma sa sae tu tonu i le mea o lo tupu ai nei le taua. Pei tai o le uia e waa o loa o le vasa i saute o le kontinenta o Afrika. Ua wha o popo ai le si fasa fuwaso i le taimi tau nuu o ia o loa ma wha pe nao na anua i lunga ma le tau. O le tāpunia o le nofuanga tu tonu o whela o inga o loa i pusa o loa di tele po o containers i Dubai. Ua matua i longa lava o nā whaina i le whaasolonga masani o le wheawe inga ma le whela o inga o loa mai lea tunu i lea tunu ona o suinga di tele e pei o na mafua uma mai i le taua ua vevela ai nei i Iran. O lesi vaenga o le tātou tala, e lua ni a onga i au kilani ua wha ngai nai ni whaufautua wha apitoa e whea ngai maa whaina o tamaiti a onga e maa fua mai ona o whesota inga tele vavave po le social media. O le porkalame ta ua o le checkpoint o le wales whaasera laua New Zealand na whaali ai in Bryce Mills le pule a onga lea o le Riverina Primary i au kilani sae e whapea e iai tau maiti o la nā onga e nā o le tai waru tau sanga le mātutua ua mautinoa le te leo la whaina i tūlanga o whaasera launga ua waai iai i lunga o le social media. Ta ua e le lipula o la onga o le mafuanga lea o le whaafai ngā luenga ina o se tangata whaufautua whaapitoa mo le neitu a inga o whaafita uli mo le fia maua se fsuaswani a wā i alo ma whanau wā fia. Ua mautino fo i le na o le pau leo se a onga ua whaia i a lea fuafuanga ona o le fia maua se fsuaswani mo ta maiti a onga. O le kolisi le Whangaparawa College i Aukilani to o lima la whaio ni whaufautua whaapitoa whaapea na la tau whaafai ngā luenga ina le tausanga ua mawae e soa sonia tua i tūpulanga talavau wailonga o nā whaina ona o awhianga o le social media. O nei wha le tonu na mafua o na wha atu lai mai i a i se manatu lo tele pe le ua te tau o na whaia se suenga ale malo New Zealand ina ia wha sa ina loa ta maiti la loi fo le sfruona tau sanga le mātutua
mai lo lātou whaongaina o whisota inga nei le social media. E le vātu nei ona whalawa I tele mai le reporti le komiti filfili o le Parlemene, le Education and Workforce Committee, sa whiangai ma se suenga I le awhaina o le social media I tūpuralanga tala vau. E tele ni whautuanga sa whaatula I mai ai I le reporti, e awhi ai ma le manatu, e da tau o na whaasāta mai ti umai le I atoa le sfurono tau sanga le mahatua, mai lo lātou whaongaina o whaasota inga nei le social media, ona o a whaina e ono tū lai mai ai. Pei taila e le I whaia se whaaiunga mautū I lea mata opo. Ai pei ona si le fia o Australia le I le vātu nei, tanu ona whaia la lātou sā, mō tūpulanga tala vau, e whaongaina le social media, ai mai se I lātou e le I atoa le sfurono tau sanga le mātua. Ua whaalia le pule o Stasio Company wa lele I tonu o New Zealand nei, e ono whaaititia la whainga o malanga whaatulanga ina a company wa lele, ona o le sitia maurunga o le tau o le swau o wa lele. Whailo mai e le li pule le company wa lele, le Air Chathams, e whapea, o le sitia pea o le tau o le pensini ma le swau ua whaapopo ai leisi vai ngā tupe e o atu I le se lau whaas furu wafe tā lai le masina I le tau e whaatino ai le lātou au nanga. O le tau I Iran e pei o na silofia, ua tau fia ai le wheo inga o le tele o wa o loa I le vai nuu o le Strait of Hormuz, lea e whaao ngā I le whaavea ia o le tusa o le 20% o le swā umarekesi e mana o mia I le laurorangi. O le nei tūlanga o mafuai na si tia le tau o le swāu, lea ua whaaupopo leisi se furu valu tā la Amerika, ua o atua I nei le se lau se furu tā la Amerika, le tau o le paelo swāu e tāse. Whaalia e le lipule o le Air Chathams o Duane Emene, o le swāu I le vai ngā tupe halu au pito te lea le lātou company, e mauru ngātu na I lo la whainga o tutongi la au whaingalu ngā atoa, ma isi vaenga o le pisi nisi. E ta awhi o ia e te tau I le malo, ona to e sila I le whaatulanga ina o la fonga ma le tau o isi vaenga o lo o tutongi e company valele, e tau mawai se fisoswani mo company valele la iti, e pei o le lātou company o le Air Chathams. O le o whaelo mai leo e whapea, o le li le na malemo I le waitafe o le Waimakariri River I le tūmaro Canterbury, sa tau mawhai o ia lawe ai ia lana ta I whau. O le whaalawe na tupu I le whiawhia leo sa, mai sa moomi ai le visosani a au nanga lawe ai. Pei ta ai na umai lava le olo le nei ali I le whaalawe lawe. Whaelo mai le te I le leo ia Lane Todd, o se whaalawe lawe whaanoa noa le whaalawe lawe, ua mali wai se tangata ina ua malemo, ai ele I maua le maile sa ia tau mawhai e lawe ia. Ai I le mautu I mātu, ua mō lia ai nei e leo, ia le tinae ana le taifau, lea na ofti ai se tau maititi le tau sanga taluai. O lea whaalawe lawe na tupu le nuu ingo o kati I le masina o mati, o le lua afe lua sefuru lima. Na o sa whai ai e le nei tai whau se tau mai titi e whātau sanga le matua, ma I u ina umai lo na ola. Whaelo mai e le satini leo si nia ia Natalie Flower Dew Brown, e tolu sefuru lima tau sanga le matua o le tama e ta I leo o whaia ne iai mo lianga leo, ona o lea whaalawe lawe. Mai o le atula iai o iai luma o le whaamisnonga whaitu malo I New Plymouth, I le aso se furuono le masina le nei o mati. Na libotia le wale se whaasa lau New Zealand le whae unga le vai aso, le to tele la o whaita avale I do tonu o le atunu ua whae tio ma ua le fia, ona ua mai tawina, le matua vave tele na si o le tau o le pensini whaapea mo le swau ui pamu pensini, pe a si tia le tau o le swau ui maketi whafo. Ai a o ina pau I lalo le tau o le swau ui ia maketi, e le vave o na maua se pau I le tau o le pensini, ma le swau ui pamu pensini. O le teimi nei, o lea ua sili atu I le se lautala a Amerika le tau o le paelo swau ui tasi, mai ua o atua I nei I le toru tā la, I le lita, ia le tau o le pensini I valima I nisi vaenga o New Zealand. Ai o le tau evalesi o le pensini I vatasi,
e o mai i le auli le songa fuana na fi o atu i le lua ta la ono whāsene i le lita. O le tu langa e māsani ai le aua ta mamai ma ta upu taulu ta mao ainga e whaingoina i le ngana Peretania o le Rockets and Feathers Effect pe a o ina whesui ai le tau o loa ma mo o bia se whainga e whaafetai ai a fianga o iasitanga ai o le sini autu ina i aua ne ngā wai se pisi nisi pe a whaafosei o nā haru i runga le tau o ia o loa. I tā alonga, i le kapi fitu wha le vāo mā lo, o le vai le sa whai e Vancouver o le kapi fitu o le laurangi, na manu mano ai le au le kapi e ta mai ta i le Black Ferns a New Zealand i le siampini i le asonga fua nafi. O New Zealand sa asu e fusi ai ma Australia i le final, mai o se ta alonga tau whao na iai, e ui ina tā le malolonga o se furulua New Zealand i le 5 a Australia. Ai toi lua minute o ma le taimi ua tutusa e ta i se furu ma le fitu ai. Pe tai o na i se kone na tutoi o le tālonga na si koa ai le tamaita ai o Alina Saili o le Black Ferns ma manu malo ai i a New Zealand. O le au a Amerika na pine a Pamemea ina ua malo i a Falani ai tu langali mai le au a Kanata. Ai i le vaenga o li i le kapi fitu nei le laurangi Vancouver na malo a Felika i saute i a Sepania i le final o ai o le tālonga e tolus fulvalu a Felika i saute i le se fulu ma le lua Spain. O le fitu o le olpeleki e le i o i le semi-final. Fai unga la le vaesa nei leo le ase e tuai le taaminsanga le nei o le kapi fitu o le laurangi e whaia i New York. Lipatia mai le whaapapoleina o tangata Iran i le tonu o Australia i le saunga le mua o tamaitai o le ausoka mai Iran. Le sa tau wahai le taaminsanga o le ipu a tunu o Asia, le Women's Asian Cup sa whaia i le Gold Coast. E le ilo tonu i ale aso e toe tu uai Australia le ausoka le nei mai Iran, ai ua tele lipoti a toba whaasara launga ua whaia, e atangi ai leo nono matia o le saunga le mua le auta alo le nei, ona, o le lātou le i usuina leo le vi o le fua o le malo i Salama o Iran, i le taimi o le lātou ta alonga mua i lea ta amirisanga i Australia. O lea la sanga na mafua ai o na ta ua i lātou o ni tangata whaalata, i se whaasara launga alo i e lunga o le TV a le malo o Iran. O le lipoti au pito la tamai nei mai Australia na ta o mai ei whapea, e to lima la whae o le au soka le nei e tamaita i Iran, ua sosola ese mai le mea na whaamausu i ai le lātou au, mai ua iei nei lātou uma i lalo le wainga leo leo Australia. Le fo iwa liputia mai le whautuaina le Palestine Amerika o Donald Trump o le palemia Australia i a Anthony Albanese ma lana whainga malo ina ia o lātou talia ia tamaita i Iran e avea o ni tangata suru whai i le taimi nei. O popolenga o lo iai, o le ono mamafa o ni whaasalanga o le awhea ngai ma lātou ia, pe a whai e whaamalo sia o na toe whaafo i atu i le lātou utunuu mai tālonga sa awai i Australia. O whai unga leo tala whau. Wa luas fulvali minute te nei leiva ia toe whaafonga i telefon ma tala mai Sāmoa le tūlai sifulu ma le lua i leo liana nei. E le tātou proklame le sifulu maloloina le tūlai sifulu. Ia, sa lei lava sifulu le proklame le sifulu maloloina pe o de masani ai. Ia, malo lava, ma nei fo nem ta puena tal no na fil pulenga nu a polua la to meia po la to pulenu. Ia, o le ia le ta longa le fai mai i mo tau lia ta to mana le polua. Ia, sa o le. Mele mana i fa te tele o is malai fa laiti is malai. Mo fu le tu ai ia malai tele le tai Wellington e o fiu tau fa o fi le o fi le e tu fiu tau fa tu mo le tu mo. Sa. Tele malai la tangata e o malai. Ia malai le polua le tele en fil fa ta longa le Phoenix ta longa le Wellington e le o soka. Ia. Le felta longa le sa fa i ol masina ni le solo flu i val fa le fief ta lo le au ia Phoenix atene ia mal au le Western Sydney Wanderers
Ya, afa pe o tfia i talonga na i fa taulo tike te mai moai. Fa unga le masina nei o mati. O le masina fo a pe wila la mtanga ia o le fa tautai ia le ua se atu lo tato e fa manatu ia le aso maliu man tu o tato wuri. Ia na fo ia so malolo le mtanga lava o le masina o a pe wila. Fua ia fua fuanga na masina fo pe is fa ta singa le ainga fa iai. Ia, mana ia. O no inga ta se Sāmoa. Ta pene le asonteni. Ola o mala ia na wesi ma popo. Ila uti. Ile uti tai o mana ia. Mai nga sa o le ia. Pela tala vo le ele ma se tai mi te va ele mo se sia ele pela pe ni sila. E la to fie ta uma fa ile si. Ya o isi tai mi o mau o isi tai mi o le mau a Sāmoa. Ele ma se tai mi o fa long fa o le ni esi market o le ni esi ete mau a esi aso ma fitu o vaias. Ya na. Ata si foi la au ele te se ase ai se ainga Sāmoa fa se fato anga esi. O la fa solo ato. O le esi o la fa solo ato. O tasi na me a lo fa ya Sāmoa o les. Le avoka. O ise fa. Tele foi avoka. Ya tele io. E is fan wana tu fuana la talata il mato fa. Ti vai avoka i tutum. Tau fui. Apia. Fi mo i tangata fi avoka. Tau fui a te va tu to. Ya la foi il mato avoka tu il mato fa. Sa o le lo fanua o se tatu tunu. O le pau le le tu o ila lo pala. Ya wa fa pe o tau sanga ne mo me fa pe ana. Ya ni le stato ulu po se tatu ma fala i fa mo mane. E o dia tau sanga fo una mo ana tango la to tol te min. E luane le tolu tau sanga ya tua me le ya le ola. O le si tu me o fa ya. O fai mi siru kia ia tasi al fai to so solo lo. Sa ole le. E mo tau sanga nei le to. Tu u ila lo palpala. Si me mana i la au Sāmoa me fatoa. Na e fo le me ya le felis. Tau sa me i o la tau le a. Se sa ole le. Ya ana la me ya fa nga le pe o avoka me fa tau fa lo pe tai fia va ya so la ta ti. Ya ta mala Sāmoa tau sa me ya le pe e vai nga. Mai fa nga. Se vai le il mato kuka. E upen mo le fa si luki o fa palang e fa pula vole le wa vo ele man fa nga fa isa kama maumu. E fa nga vole le ya o le sia. Ai wo me si e na tamai ai o to kuka pe sole. O pe nei por vason te ne tu il tato. Le lo tu la nga yo ye. O se ma le yo e o Sāmoa i tai au vole le oso ele la mal u o le aso la no me mata le lo fanua o le se va ingana le ai Sāmoa i tu o le wati vai nei tu o le wati Sāmoa o le mata o fi o tonga la au mo fanga na malolo i tangata ava bete malanga i Sāmoa so sino fanga te alu te pakai mai fai lo tomo ftanga o tai au po le oli po le fiefi tu o le wati alu tu ai nai te mau ai la au mana na ia o lau manofoa e po tu fo fa lo malo pa wan me ia ol fa la pisi ya o mama tu la pisi fa mama si tatu tunu mana ia ole sinai tu tatu tunu e mo mori fa tai mal fa malo ila tu e ngalu lu el fa mama ina o pia mal tau langa tau la tai pia ele ai mas pe a fua i se tu no lo langi me la pisi sa mo lo vai tal fatai e ngā luru ele mālolo nei tangata ia. E au la pisi tai. Au la pisi wha mama. O whaela lau tala o tua o le wati. E sai le sai il whale pule nuu. Noa le fau i e te le anga. O tua ala le wati le whaela tala. Me sai il whale pule nuu. Whale pule nuu. Wa aine ino whangana ele matanga o fie o le. O la au lanu mea mata o le paolo lalo nofo mai vai. Yo, e se le mana ia. Ia mori foi la tfa tai nei tangata ia mo ina ta faala. Ia. Nei tangata nga lue fa foi e fu le vivela le la. E o lo no foi tonu ta vale te la ngona le vivela le la. E te vea tu fa foi nga lue me nei tangata na. Inga la sao ta to uma. O man fa nga ia la pisi o ale avel ta vale avel fale. Ia tu tano ne la pisi. Wana we la pisi ta faala. Tele. Ia. E wala whapai ina o le saona e wha matanga o fia a tiri Sāmoa. Ia, so soani nei tangata i tinga ina e wha male tunu. Mare ia. O le sina vaenga wale te maali e o le munu ngangana a. Ia.
a fate te ingol sisi o mangale ye ta ua sisi o mangale ngaluenga le na tu o ngaluenga le fafasala o upu te fa long so o ye tono ngaluenga o computer o le camera o le mic o wire o upu ana fa nga ai o la voila le sam i le matafa o upu te fa long o fa ngota amu o le sami pe tai suor tai ai ngof no fo se no le se sami o upu te fa long o la au o le maumanga o fai o talo la o la itila le na mato lisias tatula la suor tai mato to yo lisias na so tatula la pe tai so le nana filosofia tu ta ma wo va marta va mai mui wala titi sam patsa mai sa fala wala titi al sam au pe tai mai na te el sam na fio la titi ni ona nga hana e wai le fa ngaso o upu ia pe o vai ai man ui mo no foi tato ele ni sami pe o nuio o si usenga o alisa o vai te uta o vai te fo e ma o uta le la el se hace vai te muti ne sam eu mai lo pe tai me wala titi sam ela mo ina nan tutu e fo ia u te atu lo tamara i tina va mai le ai mas tu pesiringa ate u fiu va te tali te sami pe va te smato skuli mi sole le mas tu pesiringa le sila me mari wa la fa formela tu no mete mai ta wina i tal noanga ta mitia au te no fo ele si e fia fina mai ta wala o fa la te lo so mo ta malo to fi ta fitu la ta usanga ta no ma fo le so tato light ia tato tala ta mai ti vo na fa tu sa tato ta mama ta mala na lu pia o so me so ta mala lu tuila fa lo ta no ta mai e tu fiel fa spu aya tu fiel fa spu aya o so to le fa tala ta mai le lo le ta no la uri mo me ai ai o so mai le ti ti na fa fesidi mai o la tu sili tu tasi mai o tu tasil fas poa tu luol pisu po tu tolu fo mo e la ungo me atama e se a metelo ya wani sa ngalo o tu lang mo mal tu lang tasi le fas poa ya te alo no vinga na e sa mo tino sa e fo tan no nga e te sa ko tala e tan no eu vou lá tan no e te mo te o so fa pe o siria wa la fas poa il pasenga na avelo la tamaria lo mala wala sa mo mata no no tama mai le fita no tu le ya malo mai e fena sa ba me sta fas po malo actually e fa sa fas po al va que sinam sa mo ma e fas po malo lo fas po vai Maria telefone tala ta mai tia ta e mo ile sa o le ya so ya tari mai tu la lo ile tawol te min nei o le va ya tu le wa on na filen fa la do mai le al vanga le CNN o le wa o mo le tai o le tai si le atu o Iran lo mo la tai si ya la matia for so for na tangat pe for mai se tali o le tali matu to ina le o mari le vatele na pe speciale a onga le to ina le o foto amaliu ne ya o le vatele le o foto amaliu to ina amaliu le o ai to la hamene o le la tava ai i to susinga ma fasa longa mai o sa tutto le vanga le mosat le vanga le ma wolunga la vala to mai mala ta mai ile me fa spaya a Israel wa tu so cameras po me po ata umalava a Iran olena hack wale vana mata itanga ia le Mossad e pe fia tau sangana na to mata tu inga nga yo inga le fenga solo inga manga yo inga le lato tete sil elena o le time you failo lato fono ya e mal le lo tu mam na tania o so failo elena mo o le so fa inga na ti arta malo yes already so se sia tu la mai e la matia so ifu tarsia ya wone in so ifu tanta la utele ya va vena o mau al mele tato lo ne vesi o ale finally tu no lang mo ile ya tau so ifu ya se vai lan mele la pensi ni marshwa ya na mo tau mafa wa po lo ka va me tau mafa ya fa tinga fa pe o KFC stalva ta wa fa lang le mo a fa pe la le mo ma isi tu a po lo ka lava
Ia lua ia wafu vangale fia KFC ele total KFC. Ia sa ole le ia mana foi. Se iwa sa foi le na KFC le nei time. Ia ona fa supo pa walo na lave le to ma wal ma fo an le tau le supo. On ele fa supo me supo keli. Moi? Supo keli ele fa ni supo keli. O le fa ngale a le moa. E io fa supo ni fa le supo. Ia al talane na mai tu to ai. Io supo keli fa to de to era mala. Nul medan le e supo no fa supo keli al mesa tau fa sa wal. Ja, va vivere al tau. Al tau minuto lus futasi minuto tau sfulu. Ja subscribe aan el tatu YouTube. Ana ja. Ja, mal tatu Facebook e share tu tatu fa salonga. O le isi tu e si fam natu le tunu o tatu news mai te mau lungo le tatu YouTube mal Facebook. Ja. Ja, osa ja pe fa pe misia o. Fa mena to e kile lungo le YouTube e to mai mo tatu fa salonga. No. Ja, ele ngata ilea, ja, o le ile fa mo tatu ritio e fa tasi mal community Wellington. Ja, fa mautu atu se aso va yaso le man no fanga fa yai. E tatu fe lo, foi le mai a polilua mai a lo hat, e Hat Valley. Ele la fa solo to Wellington. Ja, muriane o tatu nga ia tu le Masterton, ja, ma o I Palmerston North. Ja, matana ta pena nei tatu fe lo, ai fa tatu tala ma tatu weva. Mana ja. Ja, watalo watu I le sunga whauruli puriata, manuia lawa ni tai ao. Ja, te mata e alo fatiai, whaftai tere lawa ni mafta mai, mafo Eric. Manuia ni tai ao, a Leni Mikaio, whaftai tere lawa ni mafta mai. Watalo whai le sunga waonga tasi maringi. Ja, ma le sunga tapsoli maiawa, tangwai, Ronnie Tautasi. Manuia lawa ni tai sunga ni la tofa, whaftai tere lawa ni mafta mai. La vinda pamako, ja, le alo whatu ya matsila na ua umatu. Ja, o Capsilipa. Manuia lawa ni tai aftai lawa le mafta mai a ngafo pula salu tele muas. Manuia ni tai fenga I umga luenga sunga risati alisa tele lawa le mafta mai. Ya mar sunga salita real. Ya manuia lawa ni tai ao. Love
Whawhiwhenga mole wai pese pole whaile ngata ula e sili Sāmoa ina ua toe 13 minuti na tāle o le tūlai sifulu. Ia, fia whaise tala i le fusi i lena mālo i le alo Sāmoa nafio. Ia. Chai o petaia. Ia, sili le po ai le company po ai wa ile le fusi ne ta o le sufa. Ia. O le sufa, o le company le sa la tau whatauina mwhafoina le UFC. The Ultimate Fighting Championship. Mata le UFC le maya tawhavalu fo ile. Le matua tautia, tauwhea, kiki, fusu. O le nanga sa la tau whatautia le UFC. Toi titi angau. Whaatau lo le sufa le luafe ma le tasi. Na la tau whatautia mai lo o le whaavai le company le sufa le luafe ma le tasi. Na la tau whaataua mai lole ma la tau whaangalue ina le UFC. Na se manu e ngau ia ma le iloa 12 vasa loa. O ina la na toi ola mai e lole UFC. Ia o le mai lole o la tau ia wa toi whaatulanga le lei, whaitu la fono, ma me umale na vai atu le ola le UFC. Ia o le tele o la wali fusu sa le leia na i laulangi na i lalo umare taimina le sufa. E iei tangata leo Conor McGregor, Ronda Rousey, leo sa aluto e pi, le teine. O Brook Lesnar, John Jones, Anderson Silva, George Pereira. Tangata umana na ilalo le taimina. O lua fesfulu ono la. Na whaatau atua i loa e le sufa company le nei le UFC. I le tau pea ma le 5 piliona tālan whaatau e sea i lato. Ia, lea la wa... o le lalo ala le sufa ele yeise kusa weight le au panga le na fusu ai nei ia stamo petaia I lalo la le UFC le lau se mai lola tau soani e whaavai ele cruiser weight ai alu lalo le sufa le utato lo company e pilionea company o masani la le cruiser weight ma le fusu anga langi ia ona taua au atu le WBC, WPA, IPF, WPO. Ia fusi a. Ala lau se e mai le sufa. Fai la le fusi fau lea e o la tau le utau la mua. La winga la, e le sta mai whala paputonga la, whala paputonga le. Ele matua I bilionea la wal whala paputonga. Le po le fusi fau le na... Fusi fau la le na ave ia. Ala so tu ngai nei ia, o fusi e na o peta ia. Na whamai ia le... E lua pe IPF malesi fala papto a fusu lo pe tai le lalo le sufa ia no te vatu le ola ta fusi ia le melana tu te fa fusi ia ele fa ia ina pe tai isis ai ono ia inga le sufa ale vanga le IPF mai si fala papto ia wole anga va ai pe tai la ta fusi ta la to fa fo a tu sala a tu se situ e mo ia tauta ua le le World Boxing Council, World Boxing Association, International Boxing Federation, World Boxing Organization. Alanga la pillionaire company le sufa. Ta tele I su e tala anga o isi asocia. Ya ola mo to mana ia fu fuanga. Le tio ata vai to na file taimile na umai la na fusuang. Le fatala no me la o siringira o fasala. Whanua noa sta mai le ta ua ila le fusi la le IPF. Iana? Le fai mai na misi le lana alu le maliwa si ona grandma. Ia toe whama sino ko leni. Ia le na iwa na manua. Nuna au vai le fusuanga le fusi la lea. A piu whanua noa le wa vesi. Ia, ono ia inga na. Ono ia inga. Ia e mana ia o le alua le me te le tupe. Ile earns ile promoter le sa me peltani. E wa fiu a chai o petai fai fiu tena inga vone ia fusi ni a besela wali ia uri pala ai e fiu petai ia le la o me lo petai I le talia le sufa perl te le we ne ia le la o fusi le ma lo fusi na e tau le longa le ngol sufa wa fo a wa tai mo le tau a o le fusi le seisi ia le la o mo le di sa mo ne chai petai tal sia la lumana in le tau sanga wa pe no tal no David tuol tal no talonga por kiki tostoso ia ai ana al mesa oi pesa tau na tolu fa fusu anga tau sanga tas sa ele o tolu sfulu o tolu tas e tau sanga ptai po tolu sfu
Ya tonu ona isi swinga no ila lo le fa ale vanga le sufa. Ya tafsia yo lofi mai la tama ia tama fusu. Pe foi le UFC. Ya. Na la to le sufa pule ma vele le UFC wa ila le all le UFC. Mo ile le. Tele la Sāmoa ia fusu tau fea ale. Le la o me email boxing. Tafsia tele fo ni tama mai ia. La fo ia fusi ma fa pro kiki o me la woli ia tu mai ia fusuanga. Tu ia fusuanga. Wa ile mo fa yo tu fa tasi fusuanga ia mai fusuna. WPC, WPA, IPF, ma WPO. Yese vai la. Wa no fa tu fa tasi la lo sa tonga tasi. Ana mai umana le tolu le fa le o mai la lo le sufa. Tasi lo le mai fusu. Yeah. Ia ele to fa lo fa ila a fa to o te fusu mal tamma le fusu. Ya mena le utua i stato tamo China. Ia o uma fusi wa le mana o tai fi alu heavyweight. Yeah. Pe uma uma fusi e disi uri pala ai fi wulu. Mama lo na malo na fi. Ya. Man, ia fusu so. Malo mal tam sang mo ta wal tam sang sfulu. Al tanga tale na fusu to fa ina fo ile. Ya. Tu sale le ila tala anga la fusu. Tele la tu yoti, tele la man malo. Ya. Le lan fa na fi tu a ia tom fa isi alo le tu. Io non tato te imitas. Yoi. Me malo le prank. No. Yeah. Te lo pe ise me na la vea ise me fa pe. O se me mali, o stasio fa ya onga. O fa ya onga le lo fangia la no vasenga. Ai la wota me te lo vasenga o mo me toilet papers to lowa. O sa ele fusiele fa le o se fa ya onga. Le. Ai la sa fa ya onga fa fo e su wo ya so ai piki apola woli tamati onga le wa. O so sola. A le tala anga o faya o ngam tamaiti ne ma fanna le mafutanga. A le wo mai tamaiti a o ngai le prank po tau fa se wo le fa me mali e fa le faya. E no tis faya. Oh shol. La wo lo kai le la wo li. So o le boa vere le me mali e mo sasi. Ma se. Shol. No a fi le lo faya o ai pele le faya o tamaiti pele tamaiti le faya. Al tau futuringa la uri e fio so filta vale alu ia su ai wala tu fa nga suru aso ai lo piki apo la uri la tu ta vale e fai tete wa ya me foi a matar mali e umane o matua o wa le mali ia o lo mata lo o le mali mo ile ya mano na wa ya ili si tato wala ta na YouTube na wa lo telefono mo ni se ya mo tato la fa fon me pe tato fa salo ya me se fa ta wa ina le tato proclamer le se fo malo fo malo ina le pe mai ya te notas o le fata lo si il tong el mato fal ma ili fa le ingali ma sa ne so ya sfutala sa sfulima o la to na fito ti alu sfutala o sol ya o mata na si ilunga ya ayo le tawo la fa yo le usi Luas fultala vai ai. So si tia luas fultala, fata ingala lua appointment le masina. Ya na la luas fultala, pes furu fa masene. Ya. O fa tsole wo se tato, ma i usi fa tu ya ele is fa ti nga ona tau tato i fuanga alta tele i loa o le fu. Me si foi le wo i loa tu. Fu ai appointment. De no me o si ai. O oi. Ya. O tinga matol tu fo ma. Le no tu so. No tu so tinga ne ma asiaki. Ya te no ya o tau ala vai o le musi e dunga tato to ya la tatu mafuta pe tau tu ali fonga la boa fatal vatu sunga ya Paulasi piliate lo mafuta mai Amerika Samoa no uli yo tamba ya se taulo Amerika Samoa ya te tu fitan ma tere ma Martino manuia la valne ta fa tena val mafuta mai to fa minuto na tale o le tu las follow Mal
Manisi me ai et ma wai ini wa iliana. Ai tu anga tau samu ili apu, mole mole mante, malos ya ino fatu.
Ia e whaatalo whaatu I lau whaafonga nei tae au. E lawal tala tonunga o loo mo pea le loo tau soifua lau le leile nei fo iaso whaatai e pea le lofa o loo tātou matai sili I le langi. Ia wha lo fo I ngā luenga o loo whianga iai I aso tai tasi. Ai o le pol kalamele nei o le soifua malolo ina nei tae au. Fia e whaelo atu o le ua maola wanoa ma se tasi o sui o le au onanga le Pacific Health Service I le Hunt Valley le sunga ia fonga longa vai. O le ua amata lavona sau maalie le malului nisi o taimi. Ia tāua I telefo ilo tātou nofo tāpena mai loa. Po ani mea ona tātou whaia a o le io o atu ina whaatetele le tau malulu nei fo I tau sanga. Fia lava e whaatalo whaatu malor soifua fofonga. Talo falava Tavelina ma lole soifua ma le langi mama. Ia whaatalo whaatu fo I le au whainga luenga tutofia le atua. Ia maula tau whale tua. Ai mai se fo I le pa ia o Sāmoa lo whaafonga mai. Ia tainane fo I o tātou mātua mātutua. Ta māma tina o lo tapua I o tātou whaiva lo filima I le aso ma le aso. Tainane I la tau ia o lo maua maile nei whaatalatangoanga malausunga Savelina whaatala whaatu. Malo whaafitai mo lau taimi ua whaawanoa e whaamanatu le nem ta ua I le au whaafonga. Ona ua whaisi lewa lea whataatatou toe talanoa lea whaamolmole fonga o lea fo ilau ngā luenga malau matawhai o I lo whaatino le Pacific Health Service I le Hunt Valley whaamolmole. O ia o fufonga manono longo vai o se tasi o teine tau sima I le Pacific Health Service. Malo, ia. O leana au mai le pepa o whamatalanga o le tau te fiatala noa pe te fiatala noa foi I le tāpenanga mo le tau malulu. Ia me se foi le mai o le po le ngase foi o le mai sela. Ia se I whai ia sau whamatalanga o na saim whainga tāpo o se lu I tau le tau malulu mo tātou tangata Pasifika. Ma o le taim fwoi le whianga e nei tangata e awhia le mai sela mwhawhita au lio nei pe e a tili whaatetele I nai lava e a mawhaiona e sau noa e whaamatala pe ai se a. Ia, whaatai lava mawhawhil. Ia, o le mai sela, e tele ona whaatetele ina I le tau malulu. Ia, ona o le ea malulu. E matutu pe dry e fo I le lining o le airways. Ia whaalongo ina I le tala ma irritate. Ia mau o ina a awhia le mama o le tangata. Ia ai le na o le ea malulu fo I a awhia I tangata. Le mai sela. E tele fo I si au wala tonu e o atu I se staimi tā tala noa ai. Ia a le e fo I tele ai le e matala bai le tale ia mauso ai lava le asthma attack. Malo, ia, e le lei lava le whaafonga mai o tātou umolom whauna mau o malpo kalame nei o nei au ngā tele mo tātou a mai se tātou lo o ia nei atunu. O tele I o tātou ainga I le māsani o na sila fia mai loni whailonga wa aia po o whailonga ia e amatau nei loa I le ua iei le maisela. E mawhai ona e sau noa po waunga ia po whailo nei e tatau ona no fauta I ei mātua ia po tangata fo I o lo wa ia nei tangata I e mawala maisela ia ai mai se fo I po whanau witi. Ia whaftai Tavelina. Ia e tā wale wa ai o alo ma whanau pia a matau na tale vale wa whalau suso ia ma whaatele ina le tale ai mai se lava I le tai au pu ia po le taimi fo I o le po e whaalongo ina fo I le wiz po le I mai o le manava pe a manava I tutonu ma whafole tamai titi ia po o sesi fo I o tua tangata ma mātua fo ia e tau fo I ma na ba ai ila na manava po o tau puni ma whaavave fo I lana manava
Ia, whaalongoina fo I a whai afisili fo le tamaititi e ta o mai tamaititi whaapea e whaalongoina I taimi e mana waele fufusi o le whatawhata. Ia ma tightness wangale pe e ma mawhai se mei lunga o lona whatawhata pe a manawa. Ia o le taimi lea e ta tau lava o na video lau GP po lau fo mai e whai se review o a unga ia o sio walo. Ia po mai mātua foi. Ia masiaki pamu ma talawai po talawhia ngai iai. Awa ese tu ai ngā pamu. Iai a pamu ma whaina review ia ma whaonga I tu ai ngā ese o le kwela. Ia. A whai fo e ai atu I lo walo ia po sesi o mātua wa whainga tāte le au na mānawa ma ua whaonga rib cages whaangale pe a mānawa I tonu pe e pool en whaangale pe a mānawa. Ia ma wa ai atu ua lanu moana le lau mutu se tu lo. Whaamole mole a ve saolo le ED. Pe fili foi le ambulance awa. O aunga ia e tau mai ai ua maua lalo le o ke sene o le tino e te tau ana mātaalia e mātua ia whapea fo I e o lo o tau simatua e wawa ai ai ia tūlanga. Malo, o le pamulea na se si fesili na tui fia whapula tilia wai e ieisia e ngai le e te uatanga o tole matua ua pe wa uma pe ua le au ngā le pam ai mai le pam o le tangata matua wha mimiti e le tamaititi e mawhaile mea le nā pe e whautua pe au tato matua a wai vai atu tanga wha o ngā mai le pam o le tangata matua e whai e le pam o le tamaititi ai e whai loa atu e leo tutusa le strength o inhalers ia wa e le inhaler a le tamaititi e foi le inhaler e tutauna ave mo le tangata matua. Malo whaftai le al manino I ia vaenga. O alani nei me whaingofia fo I e mawhaiona whaatino e ainga I le whale tāpena ia o le I o mai le tau malulu. Ia, te le lava ia to inga mea I te tau na tāpena pena e tātou o le mea mua lava le o le whaama whanawhanaina le o lo maota ia ma siaki fo I le hita po o saunga le mu maola o le lei pe ati ia o leisi a wala o le sauni na tle mo le man o le tau malulu ia tātou le condensation le lungo o le paamalama tama whaitanga le e solo ese awa a le solo ese ia e tupu ai le dimu ia po le mau ia ma e vana vaina ia lea ia le isi mea whaonga tato wili e tutongo le kitchen le e turn on ai le kitchen e circulate ai le ea e tutongo ia whapea fo le taimi le I tutono le whaleta ele pea o taimi e whamalo e se tulo o le tailo isi mea wa ai lau talavai pe mana o mia se isi talavai ia pe review fo I au script ma le pamu I ke ua o mai le winter a ua kumu aku le GP ia o kuwai lau o aku a ngai e fia mana o mia ia au talavai Savanina ka titia fo I le tau mawha le tapa mana ia e mai se lava le ia tutono lo maota ia a fia I tele le whanau la iti ai mai se lava nei alo ma whanau la iti ia mau tato mātua e mai se la le vaenga lea lewa already diagnose I le maisela ia o le a whaatele inai fo inga ako e trick on nai le lako attack o le isi mea moli mudi va ai lau tui po I lau status e va ai ai le immunization po e up to date I le tui fulu
Malo mana ia te le vaenga ta itasi. Ni tau, o ni nai pamphlets po ta mai tu sifu i o ia vaenga ia whaamanatu ai mō tangatai te ua i se mana o se me whapena o i wok le mau o mātu me ina lau mai e selma nei o vaenga ina lau mai e fonga te upe whapema e mwhaina alwatu e piki mai whapi ilunga pusa ai se whaamanatu ai pēa whaamanatu ai pēa le ainga. Ia, e mawhai ona maua ia information ia, o ia lo ilunga fo i o au pēna te whailangi ia o lunga o le internet i le te whatuora o lo ia inisi o information ia o maua i lunga i le website a le te whatuora. Ia, malo, whaafatai. A whapea lai a whapea istanga ta fo ile i ni atunga lunga ia po o wafia fo i ni aunga po ni whailonga wa ai o le maisela le taimi nei o le alme mua lava e taona ia whaatino ina po le ua wafia o mai vaenga ia na e sao no mua ai. Tai lava swele ia pe ona ta wele taimi mua uma te tau na matalia ai mai sei whanau la iti. Ai lava se popole na it's tawana bili pel for mai ia mapukle appointment fai fo i wale mafai ona mawala o GP po lau fo mai le taimi ia mafai ona bili mai mātou le ofisa matala noa pe se mea o whapole nai o e mamana o mi ai le appointment lea. Malo whawhitai. Ia o lena e tā ua vaenga i o le puipuinga mai le fulu whaatasiela o mo me o tui pui. Te le lau fo ina mtua whaina tātou tangata Pasifika vai tauni o le fulu pe fo ina e saunoa i se taimi o tea. Ai whaamatala fo ila, manei fo ile pe o selu i tau fo ile te whaamanatu mai mo tangata whaanongolongo. Pe isa tau wa ile whai o le tui pui. So e tawa te le whaia o lo tui e pui mai ai tātou tangata no tātou ai ngai le ngase le o le fudu. O le tele whai o tātou ai ngai Pasifika e high risk le tele o ngase e pe o le maistela o ngase o le fatu ia o suka manisi o long term conditions e whai titi ai lenga luenga lo immune system a whai e foi e la vea tuai ma oile i le fulu ia ua tili ai ona vai le immunity o le tangata ia ma le mawhai le tino ona bite ia nisi o whaamaki ia ai a whai e whai lo tui ia ma whai oe ona pui lo walo ia o ona ia tātou mātua ai mai se lava alo la itie lano mai o le ono māsina pe o la ke o iene mawhai ona whai le tui o le fulu se ilonga e mātua i po pitu māsina ngai lunga ia ai mai se fo ona nai o tātou mātua sanga tolo o ia fo ia tonga fitinga ia ele mawhai ona whai e lava se tui pe o kino ma mea whapena e pui ai te le tātou ia a whailau pui ia e mawhai ai o ona pui pe o le herd immunity nga e pui mai e o tātou tangata ia ne mawhai ona whai le tui ia o le si mea tātou ona o tātou Pasifika o tangata lolofa matausi matua ia o e multi generational le kako ia household kako lo ia e tātou now o mātua aunties and uncles i le whale tasi but once e a fia i le ngase le fulu ia o le a vahe foi o na pipisi ia ma a fia i le toa tele o le tau a inga i le fulu mana ia malo lava whaftai ta ua tele la le whamangal vaenga lea ai oi foi tangata ia ngava i le tui pui o le fulu e o noma se tupe totongi. Ia, e tele au tātou tangata o loanga vai le tui o le fulu. O le e fuli mo tātou mātua ia e ono lima le soifua a ngai lunga.
ia o i lātou o lo maua i le long-term conditions po o ngase iai le whaonga i o le sela mai suka i o mai le whatu manisi o conditions. Pei o le ona tāua le tainga uma e fo e tāua lava le sumai e whai le tui o le fulu e pui o mai tātou.